a program where everyone is here. If you are also in the city of Abeokuta, you want to join me here. You don't want to be at home. If you are anywhere around Abeokuta, you want to be here. You want to be in the program. You want to come to join us. I want to also tell you that you need to put right there on the comment section what you are expecting God to do. You know, this is not just an ordinary program. Pastor Dr. has told us that we need to request. We need to tell God what we want Him to do. So what are the things you are expecting dominion from? What are the things you want breakthrough from? Right there, I'll be looking at your comments on Facebook, on Instagram, on YouTube, whether on Zoom. You want to put down comments right now on the session, on your stream. And tell us what are you expecting from God. Right here again, what are you expecting from God? Very soon, I'm going to take the prayer session, and you are going to join us right here. But right now, put your life here on the comment section. Tell us what you are expecting from God. I'm seeing a lot of people from their comments. But before I go down there, I don't want you to miss the awesome worship session going right here in the Alpha location. So right now, I'll take you soon, very soon right now to the Alpha location. Just be waiting. But before you go on, if you have testimonies from the first day, from the second of the program, let's say you joined us the first day, you want to put down in the comment section because we will be watching. We are going to be reading from you. We want to take your testimonies. We know God has done amazing things for you. So right here, we want to drop the testimonies you have received from this complete Dominion Global Crusade. What are the things God has done for you? And finally, if you also have prayer requests, what are the things you want God to do for you? This is not an ordinary Global Crusade. The same God that is here at the Alpha location is also there. And I want you to also join the Alpha location now. We are meeting right here at Abeokuta because God is here. Hosanna is here. Right now, I'm taking you back to the Alpha location. Right now, join the worship session. Thank you. I'm watching to see you again. Bye-bye. From beginning
chosen to call us your own. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in our lives, and we've come to realize you're too faithful to fail us. You've proven yourself in our lives, and we've come to realize you're too faithful to fail us. Proven yourself in our lives, and we've come to realize you're too faithful to fail. Praise the Lord. Kafuna Mawu. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing praise and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth give the sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercies endure forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercies endure forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise with your voice and sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercies endure forever. For the Lord is good. Come, let's praise the Lord. Come, let's praise the Lord. He is Jehovah. He is El Shaddai. Spread the news around. Come, let's praise the Lord. Come, let's praise the Lord. Come, let's praise the Lord. He is Jehovah. He is El Shaddai. Spread the news around. Come, let's praise the Lord. When we call to him, he will answer us. When we run to him, he will run to us. When we lift our hands, he will lift
Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, it's the sound of victory. Hallelujah, hallelujah, oh, let the sound of dominion. He will do
Hallelujah, dominion, sing hallelujah, dominion. If you're expecting
Kafuna mawu. Tonight is Fianci ya. Enye fianci ganto. Le nyanu ikentia. Biblia globena. Bemie nye. Bena nuokata tim reanueva. Na amesio lo mawu. Amesio mawu yo le yepe lolonu. EÚEGBE yenye dzidudu KAKA ya pe nkeke Etɔlia. Eye ڼukexle etɔ̃a enye Trinita pe ڼukexle fofo la vi la gbakple gbɔgbɔ kɔkɔe la fiasia mieva bena mawu anami dziɖuɖu tɔxɛtɔ mawu akasi mianchi mina mawu pe yayrawo adzakɔ ɖo miadzi papa miede akpe na wo fiasia elabena nele teƒe ya vɔ eye nakɔ wo ŋkɔ ŋuti eye nado wo ŋkɔ ɖe dzi le mia dome medo gbe ɖa be ame sia ame le dzidudu KAKA ya me la ase mawu ƒe asikame mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ eye mawu ƒe ŋutikɔkɔe ase le yeƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpe na wo aƒetɔ elabena le ɖo ŋuti na mi vɔ elabena netɔ na mi akpe na wo mebe enuganugawoe la va me amen ke miadzi miaƒe adaha ɖe dzu le miaƒe ɖoɖo gbalẽa dzi kaka ɖe dzi yayra Yesu enye tɔnye. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Perfect submission, perfect delight. Visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bringing from above echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I, in my Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song. Praising my Savior the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long.
Mia kpoto ano chitrenui eye mia yide apeto agbo le gbedodora me. From the rising of the sun unto the Cho rejepe kaka so ide retorope apeto aponko elebe wa do edeji psalmo pe agbaleta alofa de kawiton elebe mia kafu apeto ale doyo kata wom apeto ale le jidopo manya kaka ya pe gomejeje mina ne mia kponu yo ma wo enu kunu gan yepe nu simple son dede le mau pe amo pe agbeme le mia pe pastor gan pe agbeme na kafu mawu le ame gbogbo mo yi ke wo de le vivici pe fiadupe la me yo so de keke li pe fiadupe la me mina mia do apeto apon kodeji le ame gbogbo mo yo kata ho tsotoki kafu apeto apon ko le ame mo yi ko ho pre ame yo ma u yodona le dolele vovo si me ame yo ho amisisia ame yo ho bokaji bia kafu mawu le nu sento gagaga o yo kata mawu wo le wo pe agbeme le ame vovo mo pe agbeme mina mia kafu mawu pe nko go ha egbe ke le yen judopo mo ya kaka ya pe nkeke Etɔlia enu ganu gan yo mawu gaja wo eye mawu ja wo nu gan o enu gan o ye mawu wo le keke gban to ple nkeke veliati eye apeto agale nu gangaga wo ke egbe a mina mia kafu ye pe nko ye mia do ye pe nko deji mina mia sube le Yesu pe nko me mie do gbedale. Amen. Ke akadejibu le Johannes pe agbale uvelia pupi blaton vovelia ebe esime wa kokom deji la nyela ma re ame gbogbo to ava dokuye gbo mi nane mi ato gbedana apetoa bena Yesu Kristo ne deji bena wa do Yesu deji le ju konsia ju kome le Africa pe ju kome mi na mi ato gbera benari one do Yesu deji le anyigba ya ji le XEXEAME mi ato gbera benari one do Yesu deji le tepesia tepe do gbera benari Yesu ne deji eye nyela ne okom deji la do gbera bo wa ko Yesu deji le miape denigbanji obe ne ko Yesu deji a bena anyigbanji la kata ya o kata afa idokigbo do gbera be Yesu ha mo kata fa dokigbo renutu o fa dokigbo nutu o kata amegbeto kata le juko vovo me mawu yiwo ike wo ore Jehova wo nto dokigbo be wo kata ameyo kata ko ole wo mawu wo la wo ore Jehova wo nto dokigbo do gbera bena mia trok bova apeto agbo ga me asube wa trok bova apeto agbo do gbera bena apeto ade ne tro nu chusia nu chunyonu sia nyonu le anyigba ya jide ne tro va yento do kigbo le psalmo pe agbale tablani vonne psalmo tablani vo aton pupu a enelia bible agbobena ebe tromi o mawu tromi o wekenye mia pe dede pe mawu de tromi va wonto do kigbo minane mi ato gbera ebe ka tro wo diku heli ebe ka tro de mianu na mia hona me pe mawu eye na jojo wo the Bible says show us thy mercy. Pupui Andrelia ebe wonu plani popo tro ede mianchi oh na mi adogbera be le jukosia jukome le XEXEAME le afike judopo manya kakale family le jukaka so le de jukosia jukogbare dogbera be na xoxo apeto nami xoxo apeto nami de popo apeto nami gatede apeto na do yoyo na amesiame le Yesu pe come oh minami adogbera bena mawu ne tuka abuyomo ne deka ameyo wotere anyi ameyo katako ye wo lo aboyo de onoko katutu bibla globenari ameyo kata o ameyo obe wa khonu kakale enu ntaselasi eye aboyo nu agele amesesepe asime ebe Yehowa nto awa fagbapli
wa gbagli eye ya devi o Bibla bleu gadede pe eyi eva ya eye eya nye dukɔ blibo pe gadede le Yesu Kristo pe nkɔme le Yesu pe nkɔme ye mie do gbe ɖa le. Oh amen na ne gadi sesere amen. Chapter 15, verse 18. The Lord shall reign. Apetwa adufia tso mavɔ ide mavɔ me. Minami ato gbe ɖa bena de apetɔ mawu yi ke le dziƒo ɖe ne ɖu fia le dukɔ sia dukɔ me le anyigba ya dzi ne ɖu fia le Togo ƒe anyigba dzi ne ɖu fia le Nigeria apetɔ ne ɖu fia le Afrika le Europe ablotsi apetɔ ne ɖu fia le Amerika apetɔ ne ɖu fia minami ato gbe ɖa bena le dukɔ sia dukɔ me afi ke Satana va ɖo yeƒe atsekpakpa ɖo eva le ɖu fia le teƒe bena do gbe ɖa bena de o yeƒe fiaɖuɖu me katã Satana ƒe fiaɖuɖu me katã ne kaka le Yesu ƒe ŋkɔme eye Satana subɔsubɔ le Afrika tutuwo katã ƒu anyi gbãwo ƒu anyi Satana ƒe subɔsubɔ le Asia do gbe ɖa be ne kaka ne gbã bena Amerika Satana ƒe subɔsubɔ le Amerika la kakawo gbãwo ƒu anyi bena de o mesia me ne subɔ Yehowa mia do gbe ɖa bena de vɔ̃ɖi ƒe vɔsamekpui ɖe sia ɖe mi gbãwo mi kakawo eyiwo katã nye vɔ̃ɖi ƒe vɔsamekpui le Afrika vɔ̃ɖi ƒe vɔsamekpui le Europe vɔsamekpui ɖe kpekpe yi ko li anyi le Asia enye vɔ̃ɖi ƒe vɔsamekpui mi gbãwo mi muwo ƒu anyi le Yesu ƒe ŋkɔme le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le. Amen sesetɔ amen eye le abakuku ƒe agbalẽta ve kpukpui nelia ebe anyigba dzi ƒe mlɔenuwo akpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe miado gbe ɖa bena kpɔ ɖa yeƒe luʋɔ vuvloto eye mevo le eɖokui me o miado gbe ɖa bena de esime Mawu ƒe nya la nɔ do esime woanɔ de gbe fam mawunya na xixia godo ɖe mawu vɔvɔ ne ge ɖe amegbetɔwo katã ƒe dzime do gbe ɖa bena de ɖeɖekpɔkpɔ ƒe si dzedze ne ge ɖe dzi sia dzi me to mawunya gbɔgblɔ dzi to Mawu ƒe amea ƒe mawunya gbɔgblɔ me do gbe ɖa bena de ɖeɖekpɔkpɔ ne ge ɖe dziwo me bena nyɔnyɔ Mawu subɔsubɔ ƒe nyɔnyɔ kɔkɔenyenye ƒe nyɔnyɔ dzɔdzɔenyenye ƒe nyɔnyɔ le Asia le Amerika le Afrika le ablotsi le Oceania le teƒe sia teƒe kɔkɔenyenye ƒe nyɔnyɔ Mawu subɔsubɔ ƒe nyɔnyɔ ne ge ɖe amewo ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme do gbe ɖa bena ame sia me teƒe sia teƒe le dukɔ sia dukɔ me le teƒe sia teƒe wone dzi Mawu woadzi Mawu do gbe ɖa bena de afi sia afi ke amewo le ye wole se le teƒe sia teƒe pipi la do gbe ɖa be teƒe sia teƒe de gbefa bena de woavɔ Mawu le Afrikatɔwo ne xɔ aƒetɔa le Asia la wone xɔ aƒetɔa le ablotsi woadzi Mawu vevie woaxɔe do gbe ɖa bena aƒetɔa ne ɖu fia le Yesu ƒe ŋkɔme ye miedo gbe ɖa le miado gbe ɖa esi ne va dzidoƒo mɔnya kakaya amewo le katsatsa me gbakple dzidoƒo mɔnya kakaya do gbe ɖa bena de numetotoa ɖe ne de blibo ame sia me le dukɔ sia dukɔ me na se mawunya ƒe nyanyuia gbakple yeƒe dzi le dzidoƒo mɔnya kakaya me do gbe ɖa bena de atsekpakpa yi ke de blibo ne ke ɖe ame sia me ƒe agbe me le teƒe sia teƒe dziɖuɖu blibo atsekpakpa blibo le ame sia me ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme le Yesu ƒe ŋkɔme ye miedo gbe ɖa le. Atsekpakpa blibo pe amen. Praise the Lord. Wakafu apetwa. Praise the Kafu Lord. na apetwa. You're
very much welcome to this third day of Nyawezo kakava EÚEGBE MAWUNYA kakaya ikele nye Dzidudu Blibo alo Tɔtete Blibo tso Kristo gbɔ esi anye Dzidudu MAWUNYA kakaya pe ŋkeke etɔlia EÚEGBE ŋkeke vo nye sia va yi ye mie wɔ numetoto EÚEGBE mie le dzi yim eye EÚEGBE kea enuganugawo la va me le Yesu pe ŋkɔme. Praise the Lord. Kafukafu na petoa. Praise the Lord. Kafukafu na petoa. No, if you do not praise the Lord very well, Ne mele kafu apetoa nyedoa. Global hallelujah. Hallelujah. Na kihia godo. And I say in all nations, Mebe le dukonsia dukome le America, le Europa, le Asia, le Australia, le Africa pe duko kata mi pe nchi ne mia kafu apetoa. Hallelujah. it gladdens my heart this evening Lenye jime eva jime bena lefiansia mado zana amegbato le miape dumevi nyenye pe to this global le crusade. Dzidudu MAWUNYA kakaya me. Is that how you will receive him? O nenema nyahwema Prince Dapo Abiodun, you are welcome, Your Excellency. Efia Dabo Obiodun Siagam Yawezo. Praise the Lord. Kafu na petoa. Praise the living Jesus. Wakafu Yesu bagbea. Praise the Lord. Wakafu apetoa. Someone say hallelujah. Amerede globe hallelujah. You know, when hallelujah sounds out from the first citizen of Ogun State, Ne hallelujah le docho efia pe numea e konbena enuganuga we la jo le miape duyame. to the hamlet, to every part of Ogun State, there shall be Tepe continuous sia shout tepe of nenema hallelujah hallelujah. pe glo no dile Yesu pe nkome. Hallelujah will not Eye cease from your mouth in hallelujah ma Jesus' vo name. le miape numo le Yesu pe nkome. You are welcome, sir, once again. Apeto wezon ke wezon. Excellency. Apeto ga wezon. Esiaga We may be seated, please. miatem anwanyi taflache. We will presently listen to the choir from the nations. Mia aseju kon pe Before hadihao we continue with the ka program. fine mia gava yeji le dodo ame. As we now bring you Deeper Life Bible Church choir ministrations from nations across the world. Jukon pe hadihao vovovo ye mia se azon. Jipa agbede to pe hame pe hadihao vovo.
hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves, hear the host of angels sing. Glory to the newborn King, and the sound in joy repeating. Jesus saves. He will die, our bodies bearing. Jesus said, it is done. We shout the cry. Precious dead, redemption's done. While the empty tomb we carry. Jesus said, freedom calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making of His room. Jesus said, oh, so grace, how great our vector. Jesus said, all the saints who shout together. Jesus said, rising up, so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed, the saint forever. Jesus saves. Yesu He yede still name. saves. Yesu He kotole will de save ame. tonight. Yesu ade ame Did you fiasia. say amen? Dene klo amen He via. will save tonight. Yesu ade ame fiasia. Before we listen to some Kafi nemia testimonies, se da sedi diadoa. I love to say that Mejibe ma with globena. His Excellency here this day, miape bubuto the Chief of bubufia Staff le miadome. of the Ogun Eye State fia Government, pe ha person of fia ha sosoa. Alhaji, O le miadome ame abe salifum. you are welcome, sir. Apeto miarezo. You are blessed, sir. O yira mi He's amega. saying, praise the Lord. Ay globe waka fuma Thank you, u sir. akpe amega. Beside him is the Eye le Honorable yepe Commissioner for akajia Culture and bubume. Tourism. Bubume ike kpona dekonu gbakple nufiafia tutudo pe nyagbo ame oluwa. Hallelujah. Thank you very much. Akpe kaka. There are other ministers of God here. Do judo no la bubu o mope ame bubu o ha o gali amedo over so gomejija amedo egbe over o tumi bubume okudeji ikenye bishop of God in Nigeria, na maupe hamea le Nigeria. Welcome, sir. The southwest le anyehe pe rejepe pe plola church
ikenye Nigeria. nyanyana khia ko koneawo yepe amega yepe pastor mia de kuku na obena tite na de kofia maupe jukwa the first amega miawezon eye Pentecost pe ha me apeta to le Onugu state pastor eta elemia dome wezon kaka le Yesu penkome mega miawezon. And we want to appreciate the coming of Jesi amega baba ben oludemu ele miadome ele dodwa me gbaplemi eye yema enanyi le ko baba miawezon lo mauni yirami akpe na mi kaka mauni yirami eye mi check ameyo kata le tepeya is also here with us. Eye pastor ga ikenye mission pe church ya apetua ne yirami eye sokure eyi ancha mi chekim lo maupe amegaga gabubu ole mi adome eye maupe nya pe do la bubu ole mi adome mi do jana mi adome to de siade eye maupe ya ira ne yirami gbogbere mau ne yirami gbogbere le Yesu pe nkomi. We listen to some testimonies before we hear from His Excellency, the Executive Governor of Togo State. There is a woman here. She's been brought, a very old woman, about 86 years old. Something great happened to her. Eye nde joreji e miakata mia senu ke joreji eye kaka e kayi ma joreji o pakle aleke o famene the Lord can still do for anybody today. Eye apeto atim awe nu ke ma atima wana mesia mefiasia. Let's hear from them, please. I'm Dr. XEXEAME. I have here with me Mama Alice. Mama Alice Alegbonye Oladejo. Echo Itele region me. During one of our great le miape judopo monya kaka nukunu pe judopo monya kaka na hihia goto dometori kame le jinu wivelia le peke vayamia plibo pe jesio va dole yepe lame esime mope ameano maunya gloma enoto awoma nuse gede yepe agbeme ekpo doyoyo yento adida sia yemiase. Praise the Lord. Wakafu apetwa. My name is Sister Ruth Orugumi. Eye yecho Itele region me le Ogun. Ejepegoji eye yekafu apetwa lenu ke apetwa wole yepe agbeme. Normally followed me to the church every time we are having service. Ekplona edovana church na ibe yoli de subo eye le epe akpefe ple bravo de kele ya PNKEKE pe jinu wi velia me judopo monya kaka ikemie wo le GLCC Lagos linke do droit PNKEKE neliari ebe yimagatim avant ela benanuko. Mama came along. Mama Eva yepe apeme. So that we can go for the program. Yo atima zon yo ayi va ye glene be matem ayo. And I have to open to the radio. Eye yo radio. Ye yo no semle Yoruba pe gbeme. Eye all of us were in the room there. Yo keke yo na ile hore kamelo. Esime monya no ji ma me do no semle Yoruba gbeme, me do no semle English gbeme. She went to the restroom. She came back. Eye de after enugodo the third etrogbova point. Kafi ne wa dodo petonlia. She came back. Etrogbo. Then so ye dia. Enomia then the altar call was made. Then the counseling time. Esime yi va do ye amosope agbena Yesu. It was from there I was hearing my uncle calling unto Mama.
Ebe afima ye yinugo doye no se yepe atavi eno yo mama ele yo mama ebe mama ele yue be gamesu be wa dogbera ye ko ye puju be ya dogo esime ye dogore ye kpo mama re mama e mamla ni dare anyigba abena yepe taye esota klare anyigba. Mama was not responding anymore. Eye mama yo le yo mama megaleto. She was no more responding. Megaleto. Her pulse has gone. Eye. It was getting cold. Eye ele fala, mama le fa. Then I started shouting. Ye ko ye talk My lidodo. uncle quickly ran to our house. Our house was down the street of my street to call our family. Ya to kaba ya va yope e joamene ya yo pomea bena wo oputu yo ovado ye ole jagbagba benare wa tro yo mama nene gbova ole yue ole kosiroji ole nyofesu lo wonde pepene The daughter was tired. de ko la be dokita de tenchi eye mopopo de kemegalio ezan yepe asi. Then she went outside to start calling the siblings. Eye Bring vehicle to take mama eve to leji Mama has bena wa koko mama so yide morgue ame kuku jradope fifiare bedodora eleji yim eye leke ho le kwa meta yitok lidodobe Yesu. Then after a while I had our GS last Eye amen. yesi yobe pastor gape amen kwata esi oglobe amen de yebe yele kpo mama ye mama pe nuko to papa ela bena yepe ade edo eye yepo yepe ade eye mama le plan mama ele glonyade eye ele glonya emegbe egbele dole yepenu egbele di eye ele dogbere. By the time eye the voice was so so yeji out, I was just hearing Jesus. de ko vale se yepenu be Yesu ele yo Yesu le Yoruba gbe me eye I was asking Mama what happened. Yebe mama nu kejo. All she knew was Ebe. that by the time they were making altar call, that was all that she knew. That the next thing she saw herself, she was in the midst of lots of people. Ebe nu ike eva do kwejia ebe that even if a pin fell off, yeva you kpobe will pick ameka gbogbo va pohlan everyone there were eye sitting down. amesia While meleke she pema herself was the onu only anyi one eye standing. enu And the ike next wo thing she glo saw, yo le somebody chitru was ebe there praying, ame where ade she le could te not pema see the no person. gbe And domda everybody were no just gbe saying, domda Amen. eye Amen. amen aye ko The glom next thing, amole she just heard that I was crying, calling unto her. ebe ye la That vie was femme when ye Mama le came yom back to life. ema Praise ye the mama gbo agbelo ebe mama gbo agbe wa kafu apetoa. Let's hear from Mama herself. Miase mama ntone gbele miase. Ó ṣẹlẹ̀ pé àtijọ́ ń gbàdúrà ni ìgbà tí bàbá wa wá gbàdúrà kan ẹ̀ pé ẹni tó bá fẹ́ tí ó bá fẹ́ gba irọ́ kéde tí wọ́n máa ń sọ yìí wọ́n ní kí wọ́n nawọ́ èmi náà bá sì ń òsì nawọ́ ṣùgbọ́n ọ̀wọ́ bí wọ́n ṣe wíhun òun ni mo mọ̀ ni mo gbọ́ èmi ò mọ̀ pé mo ti lọ ìlú kejì nídé tí mo débẹ̀ mo sáré gbogbo àwọn èèyàn wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n pọ̀ wọ́n jókòó èmi sì débẹ̀ mo dúró bàbá kan sì ń gbàdúrà fún wa n ò rò nítọ̀hún èmi náà sá ń ṣe é mẹ̀ àwọn tilẹ̀ náà ń ṣe é mẹ̀ wọn ò pé ń jókòó wọn ò sì sọ nǹkan kan fún mi mo sá wà dúró orí ìjókòó mo sì wà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ìdúró mọ bára mi níbẹ̀ ìdúró mọ bára mi nígbà wá yá wọn ni a ti pè mí wọn pé mo ti kú bó mo ṣe lè yá kú báwọn ṣé kú yìí sì báwọn wọn sá náà mí èmi ọmọ nǹkan kan ṣùgbọ́n nígbà tí bọ́ wà ń bọ̀ wọ́n ní mò ń sọ èdè kan àwọn ọ̀gbọ́n tí mò ń wí ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá tó mú mi sókè mo wá ń gbọ́ ìgbé arábìnrin mi tí ó dúró tì mí yìí mo wá ń gbọ́ tí ń ké mo ní kí ló dé ìyá jọ́kàtì ìgbésẹ̀ tó sí ọ
Oh, Demagbe. Oh, Redosi, oh, Negbabi. Oh, Neruku, oh, no, they, oh, Neruku, Daddy. Timo Wimanano. Yabani, ah, Mamati. Yamati, sorrow, Yamati, say, Mabangido, Desu, and ye, Yami, and Yabadesu, Luato, Bala. Praise the Lord. Can we have the interpretation? Just summary, brief interpretation of what Mama said. Briefly, Mama spoke while listening to the message of the man of God. And during the same ministration, the power of God came down, took her, and she came back to life. Eye wo gbagbe ano epebla nyivo aton ele nyagasi kafu na mawu o da sedidi asocha si ola mebe wo cha la di da se la o ma jo asigba lo mina ma gblonya de na mi nukunu deli eye nukunu deli ye o wo tutu penko yo yodo nukunu manchi o la jo ya pe me gba pli le Yesu penko me da sedidi bubu nyase ya le kame le yava la oji da sedidi gang nu pepepepo ye maule wo to mo pe amen fefe me e ya elevana mi jo jemi that she had this excruciating pain ebe veve se lia dento le ebe dinu enewenye si eye eputo la menchi jo eje comme so dinu gbato amen eye le DUTOڦO monya kaka ike va meme e globenade ebe ye our father the pastor said maupe ame apenu nya penya and she wrote to my greatest surprise ebe le moyagamea le DUTOඵO ele istape takpepe monya gbanto amede be mawuwo na ikukaka va na fifia ye megale sevevemo eye bubu echo bayalsa eye nyakpo ebe ye penkonye Bayelsa State mele ejibe ya yira apeto apenko ela bena ede never allow me to do some kind of things like it's normal, but I prayed more after when Jesus was praying the last prayer. I raised my hand and placed my left hand as my tummy. After I prayed with the man of God, the last amen, I received my miracle instantaneously. Praise the Lord. ebe maupe ame ape gbedodora ye me ye mawu kasi yenchi ye kpodo yo pe amandrepe dolele amawu yo donai wa kafu mawu kafu na mawu neibe ne lezon le ejuyame le moga ojire ola ado jesi bena trotro gade fame neibe mi gede ejuame neibe mi yide kopome neibe mi yide juga me neibe mi gale nkure mi anti godo neibe ne le evume ya le juga me ya le kope me ya ola kpo bena nko bena edanye le skulu me yo edanye le asisapo yo amede so yepe asibi de so do jesi nuvo le tepema le Auguste tame eye menyeme amebubu adeke yo mabubu adeke yo amekenye tato eju ape tato yenye efiaga Auguste tupe plola ikenye fiavi. You love to hear from him. Welcome him to the podium, please. Minamia do jane esi wava ataraji. Please be seated. Taflatie binwani. Good evening, church.
Fienami hame. the Lord once Kafu again. kapuna mauzire kake. Let me first Mi demonam basic akpagbantoa. recognize Ma dojesi. my spiritual father, Nye eto gbogbometo nye. a man Maupa of me. integrity, Jojo nyenye ameke le blibo. a man of honor, Ameke jebubu. a man of discipline, Dodo pe ame. a man of principle, Ameke sonade above dodorichi. all, a man of God, E pokata ta enye maupa me. a shepherd, and a true shepherd in the Enye Lord's vineyard. plola. Eye plola vanvan le maupe eto ame. Mi kperentinye nemia ado. I'm referring to none other than Pastor Menyame abemu bwadeke olo Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Ikenye agbedeto pe hame ape gomedola ani. and his amiable wife, Mommy Eye Esther gbakpele Kumuyi. esra lolonto mommy Esther Kumuyi. I'd like to also, in the same breath, Mejibe recognize mato ya chame. Ne Chairman of Khan, ma ado jesi. our own Bishop Akisoya, Pastor Akisoya. the Ogun State Overseer of the Christian Life Ministry, Ogun State Reverend pe Roshilu Dele, Pastor Gan. our Anglican Bishop in Ogun West, we were together yesterday at the Synod, my Lord Bishop Ogundeji. Ogundeji. Pastor Gan de chanye le Augustame. I'd like to recognize Reverend Dr. Benjamin Oludimu of the First Choir Church, Benjamin Abeokuta. Orijumo. Reverend A. Ocha Atebeson, Elemiadome. Southwest Overseer of the First Choir Gospel Church. Anye retorope goji pe Of the pastor. Organization of African Institutional Church. I have not come alone. Ebe me de kaiva. I promised Baba that I was going to be here. You don't gbena papa be I ya wasn't sure whether I ya was coming va. yesterday or today. I wanted to be here yesterday, but Baba, I had So iva ye do la the va. synod of the Anglican Church, St. Peter's Church, Ake. Yesterday, we had also a Ramadan lecture for our Muslim brothers and sisters. It was a very busy day. But I'm We cho glad iva ya enye and I nkekeke feel jana yo privileged vire. to be here Eye this enye afternoon. gome pokpo gare na ebe na ye va mi adome Accompanying le me, fiansi ya. my chief of staff, Ebe ye va gbakple ye pe fianchi my mo. chief of staff, his name is Alhaji Shuaib Salisu. A friend of mine warned him this afternoon that if he knows what is good for him, he should not come with me to this outreach today because he might end up living as a Christian. He has taken the risk of coming with me. Ebe And I'm sure that alaji God yo is yo going na to ne. touch him. Eye yele do gbera be ma one kasinchi. Eye wa a trust in Kristo to. I have with me my Honorable Commissioner for Culture and Tourism, another man of God, Dr. Emmanuel Toyin Taiwo, Mope ame and other Dr. members of Emmanuel. the State Executive Council. My special advisors are here. I want to Ele appreciate de all other amonu men of God that mope are here, ame vovovo yi ke va tepe ya be ye do gbe na all kata those who have come from far ame yo and kata tso nigh. kaka didipe yo alo o le pepe ye o kpɔ gome le dudupo mo nya Just kaka realized gan ya there's me. such a big space behind our stadium. I am so shocked to see the vastness of this space and what God is using Deeper Life to Enu do ma o le and zan achieve, Deeper Life be particularly at this time. ele wo le miape hwenu miape eyi ya me be ye da pe na ma o le siata. For all of us that are here today, it's a privilege to be here. Na ame si o kata kpɔ gome le dudupo mo nya kaka ya me enye gome kpɔkpɔ gan de na mi.
And congratulate your neighbors for being here. Eye kafu no vio ike la hauji benare. Kafu ibena amechacha de nto onye bena ufama opo nkume letepe ya. Eye ukpo kome le dodo ya me maune yirami. Maune yirami. Papa, maune yira obele kwe mvalo. Today is indeed a day that the Lord has made. Egbenyen kekeke apeto antowo. Eye mejibe makpere mianchi eye makpojijo eye made akpe na mawu akpe dada kata na mawu akpe na papa bena enam gome pokpo bena nyicha meva. Papa ena ncha gome pokpo bena nyicha mava titre le ataro ya penko esia yi ke me totere ataro nkolekea ebe career. I feel it in my spirit. I'm warming up. Mesene le nye bokbome. Zode genade menye be ya dog bedale tanye. The theme for this outreach is a very apt one. And that theme is complete dominion. Dopomonya kaka ya yepetanya nye achekpakpa Blibo ike cho na Kristo bo na ho achekpakpa Blibo cho Kristo bo alo Dzidudu Blibo cho Kristo bo eye enu ike Dzidudu ala achekpakpa egome achekpakpa egome nye bena being granted benari wacho nu senao dendeji na kpache de na deji nu se anwasio be na duji nous se anasio be na pache nous se anasio benare na tem adezon la check papa totete me le goya mea Dzidudu alo a check papa ike acho Kristo gba vana wa yego benanka nous se ike Kristo nto atona o bena na pache de jukonji. Bibla eglobena bena maunu so katatoa be ewomi bena miakpache mianyagbo de laoji bena miakpache de nuwo yo katama wo anyo ya mianyagbo doji eye mawu so mi amekpeto so de etotete petepe bena miakpache de juko ani gba Blibo aji esi agonyi bena nko bena mawu so kose so de miame eya dola nyo kose le miame bena nka mia akpache de enuoju eye enyen toto heria me notere mi apon kolitepe ya as a testimony abe nyen toleka da se didie menyen na mi in the life of a man that God chose to remind him le dominion ameike mautia benare ya adon kweji na mi be Dzidudu meledi da se na mi le maunu so kata to apwe ganyenyenchi eye mele gble na mi bena matem akpo Dzidudu a nebe khose melasi o achekpakpa ple khose a ozona dojue eye me trogbova bena ne papa de monama. Some of you nyadometoro dolanye my story anya nyenu chinya anye ne nyadometoro nya nyenu chinya eye nyadometo yo nya nyenu chinya from a very humble parentage like most of us. Kaka tepere mecho Teachers. jilanyoa nufiala wonye One tiny village called Peru. le kope viade me A little town called Shagamu, right here in the state, about 62, 63, good 63 years ago. le peblade va voir le peblade oni servai I went to school. et de suku Being a civil servant was transferred across the length and breadth of the western region, so I was taken from one school to the other. o kona echo suku de me na de suku bubu me Eventually, ele nuwa I grew up with one desire. ye va chi gbakple susu jijide What desire was that ye pe I ji did not want to be a teacher. jiji ma nyi be ya meji be ya nye chicha ye meji be ya nye nu fiala ye meji be ya nye nu fiala Because I felt that parce que being a teacher meant that you would not have some kind of stability in your life. You have been bena ne le nye nu fiala de be agbe wa ma to tete pe de ka wa no do to tete na no de tete bubu also my father's friends that were entrepreneurs, are businessmen. ye I thought I would like to be ye top honore onye achisalao ye to na itobe ejibe ya no abewa we ne entrepreneur. ye jibe ya nye america do yin to epe ajote Went to school
ebe ye de school le te pe ye de school le du godo cha esi ye trop bova Nigeria ye trop bova ye nto ye pe ejume. Very bad at the state of my hometown. Because oftentimes when we travel, Ebe ne yo zomo bova we have an impression of where we left. jiji de kefi yo so bova ye pe jiji no na yo me. Ebe we tend to forget the thatched roofs, the roads that are filled with potholes. eye yo pe du me pe enwo Quite easily. yo nglo na be When numa I came back, I felt very bad. ebe esi trop bova la ye me se do ke le la menyoro Surely if I have the opportunity, I would like to serve my people ye jibe ya subo ye pe and jukon provide them ye jibe ya nawo an improved way of living. agbeno no pe monu ike akademewu I was very determined ebe to do that. ye sonyamento be ya wesia In 1996, eye le pe akpere ka blasi alofa se ke blasi ke vo andrelia ye ide akọ dadame I ye won that election. As ye a matter of fact, I was be the one youngest ebe ye mechio in Nigeria ye at mechi that time kro for many years. But before I was sworn in, va kafi that republic collapsed. Again, I put myself forth. I ran for governorship. I did not win. I ran for senator after that. I did not win. But there was one thing ebe that ye had ira me. ko fofo me fa mejeji na yo I had the mountain moving faith. ebe khose ke hona to jo ile la menai How many of us Nya know what the dometo- mountain moving faith is? nya The book dometo of ne Mark chapter jesi 11 says, have faith in God. ebe ho mauji se For whosoever shall say to that ebe mountain, amesiame ike "Be thou khose be thou lesi removed and cast in the ocean." I does not have a agbona doubt in to ma his be heart to ane that ho e faith wa has va come to jere pass. achapu me He shall have that which eye he no said. kedile epe jimola Baba, afa mene So I did not give up ebe trying ye because I menata was a man ye with a mission. menata ela bena ante gandele ya esie And in 2018, eye pe akpefe pe wi nyili when amia I had accepted through moral persuasion to run for Senate, God reminded me that it mawu was not Senate that He wanted me to go to, but He wanted me to be the governor of Ogun State. mawu do nko eji na ebe na menyi be senator ejibe ya nyovo ejibe na nye nka juklola governor Despite all odds, to gbo be nu yo kata va me despite all harassment to gbo and be intimidation, be ngoji do na mo gbapele enu fofo jo everything that to man gbo be believed enu gede was yike his power amegbeto asusu be ye penu sen You know, yatem at times, asowo man begins to see himself as God. amegbeto ava no do ki gbo ba be mawe ne I said ye gbo be to myself, my ye family, gbo na ye do ku ye gbo na be pometo and those that believed in me, gbapele ame yo ho ejise at our lowest points, I said to them, ye gbo na be I na serve a living God. be na mawu kwa gbesu ba mele And that living God eye mawu kwa gbe ma is the same God yesterday. ye nye mawu ma the time ike of nye the mawu ma Israelites cho when he ivai parted the Red Sea, le Israel pe yi ale yi me o God cho today and apuji the same God ale ke tomorrow. o le yi mama ni ma ko ga le gbeso ide ma fo me I said to them, eye gbo na be na man will never be God. amegbeto ma te ma nye mawu gbede o de amegbeto ate ma nye mawu agbede o Transform himself Mawu. and become man. mawu The same way David atem delivered, ale God ke delivered David from the David hands of Goliath. mawu de And David defeated le Goliath. Goliath pe asime God eye Goliath will wrought e that janyi de same miracle nene make kunu ma tu ye mawu la And I wo na went e to chan le Baba. Yesu pe nkome ye ide apagbe machi And the rest is history. eye kpeto eva nye nu Against chinya all odds, God not only gave me victory, menyi be Dzidudu de ko mawu na yo God himself va gave me Mawu nto complete dominion ena e of Christ. Dzidudu Blibo cho Kristo gbo achekpakpa Blibo cho Kristo gbo
Like I had defined to you earlier, abale keme de comme na mi le comme tchia a check pakpari yenye benari ona onuse bakle tɔtete so that which I had hoped for bena 1996, so kaka epe ma ikeme yona mi mawu in 2019. mawu ekperenchi yeti mawu nae a check pakpakle tɔtete bena yevanye auguste pe tato eye yele dakpe gande na mawu nuso katatoa. I consider it a very treasured esia enye gome kpɔkpɔ asi kɔkɔ gandento nai eye ye dona gbedanu disi andine be fon my first prayer is ye that pe gbedodora gbato yenye be mawu nuso katato to use me as a sam abe nukunu ene abe dase didi ene keep me righteous. kpɔtɔ lem dade ma no dzɔdzɔ nyenye me ale bena matem anu agbele mɔkpɔkpɔ me na o Because that when the righteous are in power, manu agbele dzɔdzɔ nyenye me. am I correct? Now, my story ye pe nu is tsinya not any different from the story of our metɔ vovo na father, our nyatɔ spiritual father. nyatɔ gbɔgbɔmetɔ tɔ awo o Those that know our father's story ame yo dzesi miatɔ gbɔgbɔmetɔ pe ŋutinya know what he went through. nyanya nu yo me wòto Baba in 1973 was papa a le lecturer nanci pe akpe ɖeka bla in alofa the asieke Anglican Church, and he joined the apostolic faith. blantrevɔ tɔlia mea enye enufiala le sukulu kɔkɔ Baba was eye papa expelled from the church. enye tatɔ le hamea me They accused Baba of preaching the gospel elabena without wosɔ credentials, nya ɖe ŋuti bena ele de gbefa xɔxɔ pe nyanyui to speak the word of God. nu ka ye ne hiã ne le le gblɔmɔ ƒe nya o ɖeɖe Baba with kpɔkpɔ a ƒe nya group of people papa about 15 kpakple in number. ameha soso ɖewo started wodze gɔme the Deeper Life Ministry. wodze agbedeto ƒe Today- eha ƒe subɔsubɔdɔ gɔme eye egbea Because of Baba's faith, le absolute papa faith, ƒe mountain xɔse moving xɔse faith. kplikpa xɔse yi ke hona to dzona Baba could have le just yeƒe come xɔse and say, ela tem expelled anye from ne apostolic faith, anye so that's the end of my biblical ate career. ate Baba menye knew that agblɔ he was bena a re man with a bena vision. re yeƒe dɔa alo ye ɖo teƒe ɖe vɔa esu vɔa mawu ɖe ko edze gɔme gbakpli ye ma mawu dze gɔme gbakpli But kept his eye eyes on the mawu ball, he remained ele yeƒe nuku yeƒe ŋku kpɔtɔ lete that God eye had an assignment enye for him. bena that mawu ɖo dɔ ɖe nɛ be yeawɔ mawu sɔ dɔ ɖe de eƒe asi me thousands of souls to eye win. ebe luʋɔ akpe akpe gakpɔtɔ be yeaɖe This church is eye egbea continent tsɔtsi ya all over the world. ele edu ɖe kpekpe me ele anyigba ƒe teƒe ɖe kpekpe le xexea me godo I understand with membership in the excess of over 65,000. God has given Baba mawu complete dominion ena from dzidudu Christ. blibo tso na Kristo gbɔa mawu na papa Not all of us can be governors. memedzia katã koe atem anye edukplɔla alo anye tatɔ o But God has Voa, deposited in every one mawu of us tsɔe sɔ de mía dometɔ ɖe sia ɖe me esɔ naɖe de mía that is me called faith. naɖe yi ke woyɔ We be only need to xɔsi exercise that faith eye ele bena for us to mía exercise akpɔ xɔse ma gbɔ dominion that God eye has given us. mía azã dziɖuɖu yi ke mawu One of yɔ mi na such dominion eye dziɖuɖu ma is that if you don't have a voter's card, you are not exercising your dominion. No. ne akɔdagbalẽvi me le asi wɔ mate ma zã wo dziɖuɖu ƒe ŋusẽ o lo dziɖuɖua ye la te ma kplɔ o nanye ame yi ke nanye ame kae la kpatse ɖe dzi o You cannot now sit down and be complaining that you have bad leadership at any level, be it ward, local government, state, and federal, meaning presidency. Please exercise your faith. zã wo so you can xɔse unleash your zã wo xɔse ale bena natem As I round up, azã dziɖuɖua I want to admonish all of us because I see that this congregation has a large percentage of our youth. The world odometer says that
Our population in Nigeria is about 200 and something million, out of which about 33-35% of that are youth, meaning that we have about 60-something million youth. That is a very powerful population. Nigeria pe jo ame oglo pe na Nigeria pe amegbeto yo le Nigeria ano ape ame alopa million alofa do togbene eye sogavi ko le me la owu ame owu mama me eye sogavi o le no agbe o le no nu gbeglo pe agbe eye our youth have been enticed into get rich schemes like kidnapping. O jinabe wa kpo hutika kaba eye ai tutuna yo ofina amegbeto eye wo gena de efififi haome minane mia trogbova nya trogbova This is not who we are. menyi be ame nyenye chava ye ma ore We are Omoluabi descendants. Let us desist minane mia from achonyame nefarious activities ye mia that gbendale characterize us. enu wona gbeglo And I want ke to do jesi mia pe Baba, agba mia gbendale because gbo like I told Baba when he eye was in ma my de office, kuku na baba papa most of us would easily identify with what Baba says than what the governor says. Baba, please help us plead with our parents and our guardians to hold on to our children and bring them up right so that we can ensure that our children become the leaders of today and tomorrow. mia kata mia wo doji lawo gbakple sukujikpolawo ne mia tem akpere mia pe sokavio nchi ne mia pe juane wa nye junye I to represent a promise Let's keeping me. administration. We only say what we mean and deliver on every promise we make. We'll continue to do all we can mia kpoto ayeji to ensure that eye mia no de we siade build and bena mia demonstrate kadeji of our dreams. bena mie de mia Thank you very pe much for listening to me. daroji no agbo and God akpe na bless mi you. bena mi do tom maune yirami Praise the Lord. kafu na mawu Your Excellency, thank you very much, sir. bubu me We'll mawu be ne having akpe na the mi Abeokuta choir now. azon abokuta pe That's hadi what we have halafa before we have our Father in the Lord presenting the message tonight. So the Abeokuta choir, you come up quickly, please. abokuta pe hadi halafa kaba kaba yi wa diha wa wela diha yi mo pa me alafa ava plomo yan
The name of Jesus. J, justice for all. E, empowerment for all. S, salvation for all. U, unlimited progress for all. S, solution for all. Jesus brings salvation. It can make you whiter than snow. It can heal you if you stand firm in your faith. The name of Jesus tonight and the mouth of the man of God will make a difference tonight. Will surely make a difference tonight. There is something about the name of Jesus. It brings forgiveness, what an amazing grace. It records my soul to sing forever. There is something about that name. There is something about the name of Jesus. It brings forgiveness, what an amazing grace. It records my soul to sing forever. There is something about that name. There is something about that Praise the Lord. Kafu kafuna mawu mebe kafu kafuna mawu. The time of your miracle has come. Nukunu pe gamewasu. I have this singular honor. Eganye bubugande nambe ma ade. My father. Miato. My father. Etonye. To us this evening. Fiamia kata le fiensia. But before then, Hafi ma akpeva ekplota ma donko jina amesia mebe. Hafi nutu ade na nya megala nyonu ade demebe domene. Eye mia no momi kumoyi ele mia gbo le afia. Mia no weson mau ne yira obe elele bene mia to anue. Job, pagbaleta ma sheke, pipe ame enelia globe, ebe ejenunya le yepe ejime,
Dinyanu lesi eye fe nous se kako. Ameka titre de enu eye megbe popodo e o keke ewolia egblombe ewonu gan si me jojoro meli o pe nukunu si o mele xexleme o miamene ni wole mokpom na nu gan ya fiesi ya nukunu o si o me xexleme mele o pipe ama sheke ya gblobe ewo kokolovi no avu kple avutɔ kpakple atifienu kpakple die relativio ma dede koyo mawu wɔ dɔ ma kata eye miekpe o vɔwe ya na kpɔ nane le fie ya eye ne va le degbeƒa ma ƒe nyana mia nukunuwo de nukunuwo dio asra le miaƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe kpɔ ɖa eya ebe kpɔ ɖa ehoanu ke ameka axemɔ nɛ o wotrɔ ya aho xaxawo dzo vevesesewo dzo fukpekpewo dzo numɔ katã yi ƒodo na aho katã dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe kpɔ ɖa ebe esa agba va yi eye nyemedze si o eƒe geɖewo va yia va du ya me nyɔnu aɖe nɔ gbɔxi dɔ lém eye ele be woayi kɔndzi eye ŋutsua nye nunyala enya nu na me eye wòɖo kuxi ya teƒe dzidzi gake nyɔnua enye be Mawu ƒe ame ya wotsɔ Mawu ƒe amea ƒe awuwo tsɔ va na nyɔnua le aƒe me etsi si ke ŋutsua tsɔ le nya ye be kotsua nyɔnua eya afi ma tsɔ asi de tsi ma me eye wòtsɔe sisi ɖe ŋuti keke eye gbɔxidoa ebu nɛ loo míexlẽ ɖe Biblia me eye míatɔ gbɔgbɔmetɔa Pastor, Docteur, W.F. Kumoyi, Pastor, Wezonlo, Miedo Janao. Amadene Bonambe, Kafu Namau. Akpe Nami, Namiape, Ogun State Pe, du Gandhi, Pota. Donc, bedabe maune na oha Dzidudu Blibo ya ne keketa ne yeji eye wa ade blibo wa koko do anye ya yira na Ogun pe du ko blibo akata le Yesu ƒe ŋkɔ me eye Dzidudu kpakple ŋkɔgbe dede kpakple Dzidudu Blibo kpɔkpɔ me do gbe ɖa be ne sumiasi fika mi le hã do wuli gblɔ nam be Dzidudu Blibo kpɔkpɔ eye fiesi ya ele swasi o nye ya ma xɔ nye dziɖuɖua eye miame yiwo katã le se mia ŋkɔ le teƒe vovovowoa mana mianya be fie ya enye fiesi tɔxɛ ɖe le miaƒe agbe me fi sia fi ke mie le Mawu ƒe ŋusẽ ava do go kpakple mi le afi ma Dzidudu Blibo xɔxɔ le gbɔnya fi dziɖuɖu afi keme hã Dzidudu Blibo xɔxɔ akpena hadzi hã elabena Dzidudu Blibo le miasi le fiesi ya le fofo mieda akpena o fiesi ya mieyra wo ŋkɔ aƒetɔ akpe ɖe nu yiwo katã ne wɔ na mi kple nu yiwo katã ne gakpɔtɔ le wɔwɔm medo gbe ɖa fiesi ya ame sia ame ne xɔ dziɖuɖu ŋusẽ gã o aƒetɔ Yesu ƒe tɔtete ne ɖeɖi va ame sia ame ƒe agbe dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ kasia ame sia ame trɔ amewo ƒe agbe mebia be aƒetɔ wɔ nutsu dzɔatsuwo le ame sia ame ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ ɖo kpe wo nyadzi le ame sia ame ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le Mawu ne yra mi bɔbɔ na anyi le aƒetɔ la ƒe yayra me fiesi ya nyagaƒo ŋutɔ ku ɖe dziɖuɖu kpɔkpɔ ŋuti eye medzi be ma abia be ɖe nu katã miekpɔa dziɖuɖu ɖo
Dzidudu Blibo de XEXEAME adekao katanji eye mamle tola Dzidudu mamle Dzidudu nkeke mamle de li na mia dometon de siade la nyigba ya ji eye na ba jo la nyigba ya ji ay goke me ji e mayi mela Dzidudu ikene khole agbeno yiwa maso ekema Dzidudu mamle aba aswasio eye na tua yeji ano azon liaji menye be anoji yim ano dikeke meu ano gege meu bo bomla ano kakare ji pombe Dzidudu mamle de linayi eye fiensi ya pe mawunya betanye nyenu arlao yo anabe mi akpo Dzidudu banto Blibo Dzidudu mamle atem ano moaji allo moy ke mauta atem ano moaji aje azonlia gomen tondo tare nuupea to gomen jejia yide nuwa eye ele moazom la fodem de ka le momaji mi yonebe ano azonliaji anoji yim va sede simeke na ide yipe mamlea eye na Dzidudu mamle towa emma meko welebe mi azonde apetola nu mi azonde Yesu nu Kristo nu le mozonzon yame na zion de Kristo nu kakavedo azonliape nuwo ban ajegome so yedia ate Blibo now etonlia ano Blibo now eye metogbeda be de kentoma idolo nuarlao yoana be mia kho Dzidudu banto Dzidudu Blibo Dzidudu mamlea Roma topa gbale tanyi kekebla tonvo andrelia ebe gbede. Let me stop there for a moment. Manoterafima Somebody cannot just jump amadema tema chikpo aglokobe bedeo ao kenane wo glo hati wane nyaya glom ele kwabe nyakwa madem la senkam eye miele jedom ebe leke atema wadujio leke atema kaka ajazonlia gome kaka umozozo ya nuo eye ole nyabiamo nono leke na tema we kaka no ajeji no la gbeyame o ye amekeme adoji be gbede ekpe agblon gbede na nono me sesen ato gbede na satana gbede na gegeo fiensia ne va peton la gbo ye satana le nyado glom na obe we mate yinkode we emema nyona ode we a matema yinkode we matema do viviti manu se onji ode amesike le mewa etra ko me kele kekiame egbona be gbede bona be gbede The modern version of that is no. Egomenye be gbede la gbede gbona be gbede alo ao na glona nusia nuikala kemono be ma jejio eye me globe ma jeji ma ekenele glo to kaka jiomekea ela po me vava ela bene do xose da feto Yesu Kristo ji ebe gbede ebe le nusia o 400 mela le nusia o 400 mela I will go through. Oh, nyama duji. You will go through. Mebo hana duji. Went through the reason. Ale ike o to tosisio me. O tapu diam, o flapu diam be gbede. Le nusia o 400 mela. E faron la fima o. Faron ma vakole tepema o. To da de todo. Ebe le nusia o 400 mela. Miaoya, miewu, Dzidudu la glo. I like to personalize. A macho ya cho nyento tonyela. Nenyebe mebe mi ke me khosemelewa. Ma globe de nyeya. Le nusia o 400 mela mewu Dzidudu la glo. Ava menao. That you conquer Benaduji every challenge. Adika o 400, kaka yo 400, lava chomonao. Me lek pon no vide y ken ko le trovu no bi Dzidudu la. Me lek pon no bi nyonu Dzidudu la pima we la duji. Eye matie molo vo atogo le megodo bede le nusia o 400 mela esi o 400 mela miawo ya miewo Dzidudu la o gloto amesi nu arle mato amesi ke loami la men piensi ya nenye be ewo de ka pakple
Kristo de lama Lama, no, the Kaka play the Ciencia, no vigne, Atema Adoko, Papa di Cadepepe, Atema Lia Tosiato, Atema Global, Lekeke Wolha, Lekekenya Meha, Lekekenya no say Calafima, Atema Global, Lesia Katsamela, Niela, Mewu, Chidula, Glow, Hallelujah, Play a Messical Luamilame, Metok Bedabe, ne Dinchio Nenema, le Yesu Pancome. Aye, Yohanes Papa le banto tane pepenelia, Yohanes banto tane pepenelia, ebena vio, miaola mau me miecho, mau me miecho, c'est comme be. Belen popom, chokude bébé vio, belen popom chokude de violiontio, elen popom namia dometone de siade, e danye pe hope blani o pe blache ko gapotonye devi. Pode nuko. Amade hope akpe de ka blibo, e yo ape alofa de ka kone ho. Alofa de ka no me la agakpo alofa de kakeleme eye nu yike blom o le tepe yala ebe vio pe akpe de ka pa akpe ve pa akpe ton cho ide mavo me ya mau yike hope akpe ola atemayo wo ya be enye vinai mia onyi vio ebe mia wala mi eduoji jiduduema ebe mi eduoji la bena amesike le miamela etriakowu amesile XEXEAME fiensia amesike triakola agedemolo now we can know Christ at different levels. Somebody that will say, I know Christ. Being to Sunday school, I have with Christ. Eye ne va wone kakpakple Kristo dogo pakple Yesu le tepema eye azon aglobe amejesi manye dope bubu iketo vovona comme jeje toa eye azon ne va khele nuto kude yepe kunchi ale odiele o fonte titre to amkuko domenti afima na tema globe na mejesi be ekude tanya titu ganchi ganye be dope bubu hangali ikemi nyana Yesu ale ikatema globe azon mekoi ya majise eye mekwe o get agbenyeme ekude tanye eye siko kude tanye tala o dem agbeye Yesu asinye agbema volemenye ebe azon me jesi la be eye nye delanam fiensi ya aga jesi wolo bebe aga jesi la ne jesi la tohe ne wonton ne jesi Yesu tohe ka dede tohe le mi pakpeli domea atema globe viwe miawo ya mawo mi tio mi duoji la ba mesike le miamela etri akowu amesike le XEXEAME manye agbale me toko anyo manye enu me toko anyo manye be amade gblena o manye nu fiale gblena o vo yento leme o ela gbeleme o eye yeji globe be etri akowu amesike le XEXEAME victime nous sommes yo katan zina o de to yo o le to da nya fiensia ele duo jilo mebe nya mele kpo Dzidudu do jilo no me toye mi akpo kaba le nu fiafia ya me bam nya pe to me nyinyi kena Dzidudu Blibo xoxo ya me to me nyinyi ikemi khonala enye Dzidudu Blibo ple gbesia gbe pe Dzidudu papo nu velia miape nu diamenyo pe ntinya amadoli yike o quadron le o pa gbeno yi katan ano susunu ano butame to no nchi mema o yo na be dron kula o
mo wanane ke olo o we ono ko no susu dem ano de susu ade vo o le dure ko kumie bo me ku dure la me susu ni ade ke la vo mo me de na ye ba fo nu yo do o me de na ba fo me jibe manya mega me jibe manya nu seto le ko no dure akum o pe dure kuwa ele te pema eye wo mete de na fo de jio etenye dure kula eye for ne evato yepe nu wona wo mela akploto de do pe kokko de e maglo no be fiensi ya do pe kokko yia ele je gomena ne me se amendo yo amado blona me blona be o ameya o kika o chokko mo kokko o chova for me nyebe lo meju ko ape amena ela lolo unenema. You will reach that goal. Mebe etano jinuma ayigodo yipema ayigodo apetola penu se o la kplo ademegbe domena akoko de ji akplo cho de yife ike do la ya achegome cho fiensia la gbomele yesu pen come vonu gagla doli ye nu wala mama ja cho fiami ya tami le tepe ya fien ya lo tanora ju agbo na ketonyu da se nu wala o secret o yo nu wala yo nana bena nyatem akpo jidodoa ta de fian le na me sia me fiensia eye me nyebe can just be roaming about and menyebe mano enenye nu onye le moto amasia me ano chachama be onye hama be chele moto e hama be chele kokolite bo menene ma ole ma nu wagla doli kala klo ncho de Dzidudu Blibo kle Dzidudu mamle me nane le jojoge la gbe o me le fiensi ayi ke ma nglo be gbogbe do nu ton lia feeble victims with diverse et nous ton lia ke mi agbo a ye ni ma mado yi kenye am gbojo to am yo gbojo nu sende ke me galo me Dzidudu le ke me mo popo de ke me galo si o e yo be susu gbojo o pe nu ona o pe tam susu gbojo o le gota an o gbojo gbogbo me la o gbojo le go de vovovo me e ye o tronzu na me yo tina me fiensi ama la tronchinya me ba peta yodo le susu o me yo le louvon me yo le gbogbo me yo le meme ke yo apetola nana cho aba me kako ne aba kan le to ne o hana onu me o hana onu la gbe amele Yesu pen come do yo na me yo ti me gbojo le mo vovovo ji mi aba pagban to lia di gban to nya po do menyin Dzidudu Blibo Dzidudu pokpo gbe si agbe Dzidudu pokpo gba o cho gbegbe si agbe azon 365 days of the year. Le peuple boit 400 mea amare glombe o be nya me po Dzidudu keke de kama be nyonton e ma nenu ga keyari I lost it about the following week. Nenu ga keyari ne kwasida ga bubu ga vade e pe nkeke yike enwanyi va ye choba ya do yin maga suna yike la ga vava a Dzidudu ike glomi le ni gbe sia gbeto gbe sia gbe nenu aga kekwa ele po Dzidudu ne enu aga kekwa ele po nse gbe sia gbe ya Maupe yaira apeto ba sikame avakbe omele Yesu pen come eyata miatem akonu ba ochogbe eyata miatem atwaseye gbe siagbe eyata miatem atpojijogbe siagbe be da seriri anon menem gbe siagbe be Yesu le nami Dzidudu azon miakpo salmo tabla den vo aton pepe awi asheke salmo tabla den vo aton pepe amawi a sheke lia with benefits. Eba mesike eba wa yira afetola amesike na mi Dzidudu gba ochogbe enana mi Dzidudu yike ojibe ya nami ejibe ya like yeke Dzidudu wa nami pesiagbe ale ike nele dojira afetola nu ele kana afetola nu la ejibe ya na Dzidudu gba ochogbe wa yira afetola yike nami Dzidudu gba ochogbe I'm inquisitive. Psalmists tell me. E salmo blonamla. Leke wo lebe gba ocho gbegbe sia gbela.
Did you happen to be in a special place? De te pe tɔxɛ ɖe wo ya ne le hafi le kpɔ dziɖuɖu tɔxɛ ya le kpɔ dziɖuɖu gbe sia gbea ele gblɔ be mana wo nuwaɣla medo dzesi be vi ɖeka yi ke me va kpɔ yenye be ne le adzɔge ɖaa meɖea ɖokui nye ɖaa eye aƒetɔa dzi be ma ne me le adzɔge ne ɖaa la nye mate ma xɔ nu nyuiwo tso gbɔ aƒetɔ eyɔm be mava magogo ye mate ɖe ye ŋuti mava ye gbɔ ebe mi va gbɔ nye ame siwo katã gbalẽ kpekpeme nuka ye ɖeɖite mia nu la tsikɔ le mia wum la mia dometɔ ɖe sia ɖe ɖe mianye be nye le adzɔge ɖaa le Mawu gbɔ nye le adzɔge ɖaa tso Mawu gbɔ le tsaglala tsam le nyaƒe nu vɔwo me eye Mawu kpɔ be Mawu de se ba fi ke mi ma yewoa woawoe mi yina eye azɔa ne va do dzesi to ɖokui o ebe ame sia ame ke va egbɔ la ebe ye ma tui aƒu gbe o fiɛnsi ya atrɔ va aƒetɔ la gbɔ ye ne va Kristo gbɔ be aƒetɔ nye si medzi be nu vɔ yiwo yi ke menɔ adzɔge na wo ɖaa la menɔ wɔwɔm la medzi be natsɔ katã tsɔ kem na toto nu vɔ yiwo katã ɖa eye azɔ na gogo Calvary na gogo teƒe yi ke ye Kristo ku ɖe tawo lea akpɔ be atsɔ nuaɣlawo kple yayrawo adagbewo me eye Salomo ŋlɔ la gagblɔ nam ke la nu katã ame aɖewo mekpɔna yayra ya kple nuaɣla ya gbe sia gbe hã woawoe nye ame yiwo tsi atre ɖe dziƒo Mawu ŋuti woawoe nye ame yiwo hena nya ɖe Mawu wɔla ŋuti Mawu enyo vɔ woawoe trɔ zɔ me baɖa Mawu ya nyo adɔme vɔ woawoe nye nu vɔ̃ɖi wɔla eye Mawu nye nyateƒetɔ gake woawo nye alakpatɔ eye ɖe mɔkpɔkpɔ ɖe gali na woa ebe mɔkpɔkpɔ li na wo mɔkpɔkpɔ gali na wo nenye be woda asi le woƒe agbevloawo ŋuti woda asi le woƒe nu vɔ̃wo ŋuti woda asi le woƒe vivitiwo ŋuti woda asi le woƒe nu baɖabaɖawo ŋuti wova aƒetɔ la gbɔ wova kekelia gbɔa Mawu nye kekeli ele eya me la viviti aɖeke ŋutɔ mele me o ne va Mawu gbɔ ye dze Yesu yome la magazɔ le viviti ma zɔ o nu kake nye nu siwo ne wɔna tsã le tsɔna vivitiwo tsɔnɛ eye nu kake ne wɔna tsã ebena ɖe egoa me abe ɖe nugɔme hafi ave wɔ nua eye le gaglagbea enye mawudɔla le gaglagbea le amewo ŋkumea enye ame nyuie gake le zãmea eve yina vodzuwo gbɔ le zãmea eyina trɔ̃subɔsubɔ gbɔ eye ne yi trɔ̃subɔsubɔ mea nye be le vivitsi ma hã ke nye be ele adzɔge ɖaa le Mawu gbɔ etsitre ɖe wɔwula ŋuti le esia ta mate ma kpɔ aƒetɔ la ƒe viɖewo vɔ fiɛnsi ya ne gblɔ be aƒetɔ la o nu ka wɔm medzo le ya nu ka wɔm le adzɔge la ʋĩi le Mawu gbɔ azɔ matrɔ gbɔ va gblɔ be matrɔ gbɔ va Mawu gbɔ ye ne trɔ gbɔ va aƒetɔ la akplɔ geɖe ƒe yayrɔ me be akɔkɔ la akɔkɔ le vivitsi ma me eye akɔkɔ tsɔ de ye be kekelia me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye yayra yi ke wòɖo da ɖi na ame siwo katã va ne gbɔ yi ke nye ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ ŋutifafa dziɖuɖu kpɔkpɔ yiwo kpɔna le dziɖuɖu kpakple ɖeɖekpɔkpɔ ya mea ne va gbɔ la ne va ye dzo le vivitsia me ye do le nu vɔ̃wo gbɔ eda asi le nu vɔ̃ɖi wɔwɔ gbɔ nu agbe baɖabaɖa nɔnɔ ŋuti ye va aƒetɔ la gbɔ trɔ ɖe aƒetɔ la ŋuti ebe woayra ame siwo dzi aƒetɔa gbawo tso gbe elabe azɔa ewe wònye Mawu na o enye xɔnametɔ na o enye ɖela na o enye kplɔla na o yenye ame si ke aɖe wo luʋɔ be woayra nye aƒetɔ yi ke nam ke yra nam kpakple nyonawo gbawo tso gbe Mawu yi ke nye nyaƒe xɔxɔ ƒe Mawu ekpe nya ke gblɔm le na mie ma be na dzesi be yenye o Mawu yi ke na o ɖeɖe eye gbewo tso gbe ƒe yayra yawoa
Besiagbe pe yayra ya dzidzɔ dziɖuɖu kpɔkpɔ ado gbedodoɖa ŋuti na woa nunyo na amewo katã aƒetɔ atsɔ katã tsɔ na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Kpekpe blavea kpakpa gbãtɔ gblɔ be ebe labe yenye míaƒe Mawu, míaƒe xɔxɔ ƒe Mawu, eye nye míaƒe Mawu, Mawu menye gbegblẽ ƒe Mawu o lo, ne va aƒetɔ la gbɔa. Ye nye míaƒe xɔxɔ ƒe Mawu, ana wo xɔxɔ, aɖe wo lubɔ, enye lɔlɔ ƒe Mawu, aɖe lɔlɔ tsɔ fia wo, ye nye ŋusẽ ƒe Mawu, aɖe yeƒe ŋusẽ fia le agbewo me. Ebe eya ye nye míaƒe Mawu, enyaƒe xɔxɔ ƒe Mawu efia ŋsi ya la, isike ne va aƒetɔ la gbɔa, eya ŋutɔ, Mawu ŋutɔa, aɖɔli yayra yɔ kɔ ɖe agbewo me la, me ba ɖɔli yayra wo tsɔ agbewo me la. Egbede ŋlɔ da ɖi, ye la nye ŋutikɔkɔe ƒe gɔmedzedze gã ɖe, ŋutikɔkɔe maŋlɔ be aɖe le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Yohanes etame wo kpekpe wolia, Yohanes tawo kpekpe wolia, ebe fiafi la mevana, negbe le wuwu le fififi. Ekpea Satana yoyɔm wo le fiafia. Ekpea le ƒoƒom tsɔku ɖe Satana ŋuti. Satana ne va me gbɔ de wòvana va sina me, awua me. Satana abonsam evana efina me, awua me, agblea me ƒe agbedome. Ekpea Satana ne va de wòvana va sina me dzona. Kɔtadzi, miamaɖo li. Ne oƒuna dzu na bosam gbɔ ye womeɖena mɔ ne Satana be ne va gbɔ lo, wɔn ŋutɔ nɔa du dzi ayi Satana gbɔ. Be Satana fi ka ne le. Eye nudzɔdzɔ ne kpekpe yi ke wɔm wolea, wo ŋutɔ ƒuna dzu ayi afi ma. Ogblɔ be Satana mele bakabaka o la, mía ŋutɔ míaƒu dzu ayi Satana gbɔ. Eye Satana be nye ye fie vae, be le gbesɔsɔ vae va fifi fa. Nu nyuie ɖe kpekpe yi ke ele dzro kɔ va na fi. Ya abosam zea na wo be susu, azã woƒe nunyawɔwo katã ye wɔwo ya le woƒe agbenɔ ŋkekea katã mea. Abosam kplɔ na wo tsɔ dena fififi ma me ye wonɔ woƒe agbedome gblẽm. Eye abosam fi na wobe tame susu, eye woaƒe dzidzi, wobe ŋusẽ kple dzodzro yiwo katã nɔna wo mea, enyina nugbegblẽwo ɖeɖe abosam tsɔ gblẽna dome na wo. Abosam ɖe neva ɖe, efina me, ewuna me, egblẽa me ƒe agbedome. Vɔ fiesi ya, yi ke ne le radio ya gbɔ, le se mawunya ya la, Mawu la, Yesu la de wo le abosam ƒe alɔme. Mebe woaɖem le abosam ƒe alɔme la, eye dzi gblɔ be ke nye la me va, nye Yesu me va. Enye Yesu la me va bena woakpɔ agbe kple agbɔsɔsɔ, woakpɔ agbea le agbɔsɔsɔ me. Azɔ kpeɖa. Ne amewo yi Satana gbɔa, wonɔna abosam tutuna wo kaba ne xɔma ɖe le afi mɔ la da asi etea, wodena asi agbalẽa te, eye woƒuna dzu na Satana gbɔ, eye wowɔnɛ kplakplakplakplakplakpla be yeaxɔ nu nyuiwo le Satana gbɔ, vɔ womenya be ɖe abosam le yewo fim o. Azɔa, wotsɔna wo ɖokuiwo tsɔ sana na Satana. Vɔ ne va dela ya gbɔ, ne va aƒetɔ Yesu gbɔ, ne va kɔnametɔ ya gbɔ, ne le va agbenala gbɔ, ame yi ke nana agbe le agbɔsɔsɔ mea, nu ka be dzitsim ne le o. Abe amemawo yiwo yina Satana gbɔ, yonɔ wotsina dzi o. Aƒefi ya ɖe, ne va aƒetɔ me va. Kple dzinye blibo, kple nye gɔmesese blibo, aƒetɔ me va kpakple nyametsotso matrɔ, eye ta me va, ne va aƒetɔ la axɔ wo lo. Ebe ame sia ame ke va yama gbɔ la, ebena ye matsɔe aƒu gbe o. Eye fiesi ya, ava Yesu gbɔ, eye Yesu agblɔ be ɖe, wò agbawo, wò nuxaxawo, wò nuvɔwo, agba yiwo katã le dziwoa, nuvɔ yiwo katã ne wɔla, Yesu be va ne ve gbɔ la, aɖe wo le fiesi ya, ana wo agbe mavɔ le fiesi ya, agbe le agbɔsɔsɔ me naxɔ le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Ame aɖe gblɔ be, o pastor, nye ya
And I could barely feed what I had. Bemblia fi metel du na nu oh. Me be okay, me kwanye kuki o, me kwanye tukada hade o. Eye na nu yo katan di mele asasinye voa, afi ma va Yesu agbo. O ya de bonu ke me kle na oda. Le Yohanes ta o kipia me wo ade. Yesu be ye yeva. Yeva be wo wa me ma yike nyama gbloma. Na kwagbe. Na kwagbe akle nu ka agbo soso. We atokonye va. Ne lele do ava, ne nye ahedala va, ne le kaka me ava, ne nye be mokpokpo de keme galasi ole, ele do kode va, ne na de keme libere na no dudumo ele da hede. Gama me Yesu ale yo be va. Ebe de me va be wa kwagbe la gososo me. Me do ja na, me do we zona obe fien ye aleva, fien si ane leva, eleva petola gbo, ya petola le yira oke, ayiro paple, jifo pa gososo le Yesu pen kome. Maga blon tinya na miazon, monya ba pabelia na MAWUNYA. Yenye nya jojo chokude nu jame nyodo e pamade yikebe e dodokpo e enwolobe yebe biki de apeme de atema susu pamade be ele ito hope ye e dojige onwolobe yebe dase de gbade da apeme a ore mama teba ore amade be ye ya ho Dzidudu kpokpo e ye ele jinu se ele ja check papa eye nunyi yo katana no me ya ejo nlobe wa meleji nu se meleja check papa meleji nunyo wa agbenyu yo na no ajo nlobe wa tipo mawa nu seto ya mawi ke wa no kunu ple jesi wa mawi ke nana me Dzidudu kpokpo ejo chom mawa to fugbede ngbe do me Neva alogbalo kwena joy ma khonane ke o la be we ma va na jojro de kemele mo jiji de kemele mo nyawo toto de kemele mo bo be le Dzidudu kpokpo a o de ebe le Dzidudu ma te pa jijiga ke ma kponane ko ma khonane ke o bo do se gome be amedoa nene mai ono no a o mema ya mado lia mia kpo ope muchinya o eye wo o ya mebe ono drekum jojro de no me jiji no me no jro eye ojibe yawe keme. I'm praying for you. For me like bedona de we ata be man no dre kula ma o do me o le Yesu pen come be ne va Yesu agbo a ebe ele di Yesu a ele di Dzidudu kpokpo a kwasi ji e na twa agbo na ame yo kono ba si ji a eye o kwasi ji bo a nyam soso mele me o chatia wo pele pamele o me o amado wo neko bo be mi awe nya ha me we ao medola no nene ma o nyam soso wa de eji o luvo o gbogbo katan wo ameti bi bo katan e na chofo de me maji maule we susu mala to wo susu la gbono be de ewenye ntuma ekeji mi esuale ewenye nyonu me ekeji mi esuale eye bibi ma nyam soso ma ine to kwasi jiga mamela maglono be Dzidudu alaba be Dzidudu alaba ne kwasi ji la e ne chonyame luvo gbogbo ameti bi wakata no echonu se kata wonyame chocho le dokume la apeto ma tonchi olava yolo mebe Yesu ma tonchi olava yola mebe apeto la de ma tonchi olava yo apeto la akpo shesia kikekenele o eye nusi kene biela atue na ole Yesu pen comme matwa mando chofiami. And I'm reading from verse 18. Yak le Bible la Mose va bala ton lia tabla ton vo evelia of the rock that begat thee. Ebe agakpe sike jimila ebe minglebe wo nyame yo nglona be nu eye o nglobe be holadeli wo ladeli nglobe be nu seto adele jipo ebe agakpe sike jimila be mi ekpe nu legbo eye wo nglobe ope mawu o nglobe ope mawu maybe somebody protest do yi amade anoglobe o
nyanya manglo be mawu maglo na wa nu ke jona Sunday, you say you remember God. ebe ye donku mawuji After church service, ne churchia you pavoa resume the lying, the deception, alakpatata amebebele kodada ahanumumu negatro gbugbo gayina oji gajena ogome it's your full-time job. eye echonuvon wowo chowo do gbesiasia gbe eye nyebe ne le dalakpa nglobe mawu ne ble na me nglobe mawu ma ne nye ayemenu oto nglobe mawu ma eye nenyebe efina fila efina ga la fima le kpo ga nyeko me kpa ma de kele fima kwa ebo blim kwasire gamen cho de go me kotokume amba me de keme kpo yo efifi kula enyebe nglobe ma ne nyebe eyitepe madie o ya me yo ve no na agbevloli ve dona gwamema o no na agbevlo kpakpelo enyebe le nglobe ma we ma ne nyebe ele wonu ma nu ikeme je o nu ikeme komo me nkonti o eye le miabe modam miabe téléphone oji miabe internet oji nu maje la fima la ele wo nu ma yo me je o me komo me konti o a nglobe ma we ma te pede pepe ke na yi musia nu ke na wo susu de pepe ke la va tamana o ye me komo me konti o la ye me so pakle mo pe dodo la ma o pe jiji o la me so pakle mo be sedede o la nyebe nglobe ma we ma ebe nglobe ma wu yike wo jode zrevioji abe Dzidudu Blibo ne joda moji vo jode amegbeto gedoji egbe eye mie no na gbe na mi fonu a mi be do ankuma wo ne mi le nu wo ma mi me do ankuma wo ma wo nya me yo nwula be ma wo ga ke fiansi ya we ya na trollo me be nya ma trojime. Where are you? Wa me mari ha me be nya ma trojime la Then you say, eye na gbolobe forgetful person. ebe nya me nya me ke nwula be ma wo chan bo nu yo kata me sro le gbesia gbe fe agbenono mamea yiko tobe me nwula be ma wuta ye we be haha over to me do wa peto me jibe na wonane nam apeto chonye voda do kata kem chonye nuvo kata kem nam jojo me yeye nam akpe yeye be madon kuya zobena wodem ye nu chuma nye nyonuma wodem ye nu kake ma wo chofifia di na la madon ku jifo mawa afi maba wonane la mano donku mawuji ma to gbeda be gbedodora ya mono donku jina o le Yesu pen come no ton lia yenye doyoyo ikelina amegbodo me oyo china me amaroli I said there is healing. maba doyoyo na o kesia doyoyo lina o le kesia eye doyoyo In this my hand, I want the Lord to heal me. nenyebe allo le vem ye me dibe mawu ne yodom la ye mawu de dolele veve sesi ajoa doyoyo ma amedo anu tete e ya fetoa atema de tete ajo vo anyebe menye doyoyo mawu de kweli o. You know, scientific description of the cells and all the neutrons and the connections in our brain. But you know, there are times when the brain is not serving us. Yado ya nenyebe susu de dea megale tepe tututu. That should be well connected. Eye susu de dea susua echaka. Our brain needs healing. Ehia be wo susu ohia nanuka doyoyo. Susu ohia be mauna ayodoe. Eye nenyebe nane mele inyore lamena o ne dokita gbo eye o radio na okponu ike lewo yo kpo be nu ya pe nu ya dedeke obe The man is dying. And yet, gado mo vava no be amea no do alem vo no radio ha ma kpona ne ke o vo ma to no be nu ike mawu amegbeto mete kpoku do radio le lamena o ne wa yo haya o la
Nyapa mawu ya kpone. Eye fiensi ya mawu le doma kpogela yo do le Yesu pen comme ya do It's a broken. When we say broken, the bottle is broken. Bono obende gba. Bono nu atupa gba. Enu agba boy. So it's broken. Alo zegba. Magata ona neke kpakpele ori. Ela be nu agba boy zegba boy. Mate ona neke kpakpele ori. Karo mo wa. Vicissitudes of life. Nya ele kwa be mia pe ametibu wakata nya be susu kata chaka. Nde nya be jigba. Ye amianto magate ma ona neke o. Ye be jigba. Agbe anto kata chaka. Pome agba. Ye be do chaka. Ye be tamususu. Ye be jijo kata o chaka. Ye be fuonge. Enu kata la me pa gbemea o chaka. Nusianu chaka. Nusianu gba. Whenever Yesu boa, Yesu la yodo. Hallelujah. Jima ike gba la ayodo o jigbagba. Agbe ma ike chaka la Yesu la yodo agbo ike chaka ando ede dodonu le Yesu pen come. Kiensi ya apetola menyebe akafu apetola ela be eya nye doyola ake doyoyo gede lubome doyoyo agede susuome agede jiome doyoyo blibo doyoyo ikele nogo hogena la le Yesu pen come. If your eyes are blind, nanku ogba apetola vunkuma na nakponu. give me a good Bonambe amen. Somebody says, Amade aglobe o pastor nya nkume gbana mori nya wa nkume gbana wa nyonu ade no bible ame she had a child, eye vi no si she had a bottle of water, eye echi gu han no si be wa cho kpo de bi aji wa nachi de bi anu echi ala pima and all around eye mele kpo echi ade ke la pima wa cho na fia o she began to cry. eye o to abi fafa And she cried. eye o no bi fam She didn't want to see the me de be akpo ye via be ku ekutepe o from heaven. eye mawu cho jibo vunku vine blobe koda vudo ade la fima nobi eye be yi na be kuchima la fima kode atupa gede o me eye mawu vunku ne boy ke nku ama vune chawa me kpona ne kori me nya be chire ke la fima o ekpe ya nene nya me gede o be nku gba nya me gede o be nku gba na ma pe domenyo ma pe nunyo ma pe de fiao for fiansi ya me le kpomo ala ba pe tola la vunku vina o lo e na kponu ikela devina o akponu ikela nyona o e akpewa nusia nu ike hia be wa trola ele khogele fiansi ya le Yesu pe come Maklina Psalm 103. Salon ala fa de kameton ebe lu bonye kafu Yehowa eye nusia nu sikele menyela ne kafu ye pen kokokwela Man was not a scientist. ekpa meya menye dokita ye onye olo menye nunyala ga ye onye olo gake And the small intestine and the large intestine. I Ameya begin to mention all the bowls. menya mekela tema atoasi amegbeto pe jojome pe nu vovovo yo kata la megbeto ntia matema yo kata vo ekpo Yehowa pe yayira yo globe na di nu sikele menyela ne kafu ye ben kokokoi mebe na kafu apetola zo gamia sube na kafu ya petola ye wo ntila be nu tinu de pepe ememeto eyo le godo egota de pepe a ne ma u kasi o le fiensi ya akafu ye ben ko le Yesu pen comme pepe velia ebena pepe velia ebe lu bonye kafu ye rowa mega ngole pe nu nyi wo katambe o yayira vi de kemeliolo yayira via de kemeliolo yayira grande kemelio vo yayiro kata ebe yayiro kata ebe nu nyi kata ebe mega ngole be o pepe ton azo ele o yoga de kadeka amesi ke twa uvo dada o kata ke ya o nyameneni nouveau neni wa choke le fiensi ya baba nouveau neni wa choke le fiensi ya ha vo dada o kata ga mandoli nenye bo va ma ugbo ye ma ugbo no be me di ma cho enu ka jim nele ebe ma me di ba cho nouveau nyokem aha nyawa ma cho nouveau choke wa cho nye nouveau kata choke ma be enyo menye lono pe ma u menye choke pe ma u yike ne va gbonye ta yike ne khodinye seta ne khodinye tenuvi de kaji seta ma cho nouveau wa ke e ya ba peto akpena o eye agbobe o troya o ma wa akpena cho nouveau nyo chokem nanu ga ke aso wala ga ma u ma gboke
abe nouveau là abe makela gbatro ma wagbo abe maula be mkadim nele choice ke va idea ma cho nouveau cho ke ovo la bo ngolobe nunyu yo katama o na wabe o ngolobe wo be chochoke abe bo tro ya fiensi ya le ho chochoke blibo eye man nya mema yo gbesi agbe ya ano ma gbovam ano ma gbovam abe ma we ya de ke ma nouveau la ma mo de ke mo de ke o me hia be na no ma o me we la be ehia be na kwesebe ma we cho ye pe voda do katan keye eye di e ba mesike dagbe le nuka wo dolele wo 400 nu le bible le bo wa khle la khle pasam do la khle klom do la e be sike dagbe le wo nuka dolele wo 400 nu dolele wo 400 nu fiensi ala yodo e dolele de pepe susu me yo mu tete yo agbon ile veto mena o yo no si anu iko yo na be lambe gbegbele dolele a o ma pe nu se ele gbesoso fiesi a eye akasio ayodo kenkele yesu kan come ebe dagbele ban wo vo dada o 400 eye le go kemedi go velia dia adagbele wo dolele o 400 nu dolelo kata fiensi a dagbele nu o le yesu pan come bebe yenye wo vide le fiensi a nu nui ma o ja ono fiensi e ma nu nui ke ma o ja ono fiensi e ma tro pokpe ya la salomo lo fa de kameton pepe ameton lia e ba merci que tu ouvre dada o 400 ouvre dada o 400 I want to give you assurance. Mau jibe ana kakadeji. Me jibe ne nyaya de mau nya pegbo nya ponu von pe nyaya gbo si de kan. Don't then rise up and go back home. Me komenye be ne yo chovu da do ke ovoa ne evo aga ike ole be na note wo do pocho la gbo me a ajocho le ma wa a edo la atote na ma wa gbo be do yo katsa yo jibe ya wo ala wa wo katsa la gbo me ele be na a note do ya madema kwado nu abaleke nya igbomi le fifia amadema mawujibe ayi dokita gbo dokita be ya odone ya dokita cho 20 dire kwa be makano teke mo me matrova aoda edola no dokita gbo wa odo akata ta fiensi ya edo kata vodada o kata fiensi ya gbo be fiensi ya la forgiveness chochoke linao fiensi ya doyo yo linao fiensi ya xoxo linao fiensi ya total deliverance Dzidudu Blibo linao ban ne edafo bantoa me kwa pojolo potono mawu be khoame wa odo velia a otonlia awe kaka wa deblibo hallelujah na nyenu tui ke deblibo akpobe wo lupon wo gbogbo wo ntila nu sianu la anye doyo yo blibo na ole yesu kan come de nyamale na made fiesi ya ha me ka be jagbomele wa me made ele me vagena. This is your time. Mebe game asuna wazo egbe nya sanwa egbe ye nya sanwa mesia mene bobotazo nya mianku fisi afi kenele ya bobotazo na mianku boda afetola ben kumenele eye na wo nya mechocho le ben kumele kapopo ya mesia mene bobotazo ne nya mianku le kapopo ya me azo medibe na awo de kakpakla fetola eba mesia me kan yo ye penkola ebe ya de You are there. fiensi ya ele di apetola bene de ye be fo bubu o joda le ji nous vont bagba ikele jiwa eji ba petone de nous vont bagba jo ele ji bene na evovo pokpo ne na jijo pokpo fi kake ne lea me ji bena kwasi de kadeji aba apeto enyenya azo nyeya nyamale kwasi ji na yamko nyamale kwasi ji la bo ma kwasi ji o male kwasi ji la be azo me dowe me wo chatia me wo nyam sosoa apeto me loazo be na cho nou vonyo kem apeto me jibede na cho voda danyo kata akem na nyebe wo nyam chochuma nyawo nyawa kwasi ji ma
kwasi mane dine makpo kwasi mane dine makpo azon eye na cho ba peto me sogbe me manya me mayi ke ocho vo dada oke me sogbe me lon me manya me mayi ke ocho ye be nouveau kple Dzidudu kata choke apeto ma dasile agbe xoxo nu xoxo nchi eye togbe dodora tone ma apeto me va gbo wazon nam de kpoko dem le otroya dem le fiensia apeto le lalao wa me keme kwasi dio ikele sema unya aboa Yesu no te kpo Yesu le lalao ele kpo mo na wazon be na ko wasi ji na kwasi ji e na wonya me twetwe kla de fia be etrozu yamato to fiensia dia etrozu Yesu to glone ba apeto Yesu me va me kwese be ne kure tanye na tiso ganchi e ya zon bo ye me va be ne kure tanye ta be me ne wo posade tanye ta le kalva de ba tiantia Yesu me kwese be nyimbla nyi kola bene nyame nouvela apeto la cho munufo kata la ke o mato gbeda de ta fofo me dakpero ka popo ya ta mi dakpe ela be ma o ga enenye me nouvela pe ma we nenye amesia me ke va gbola me chone fwa gbede o apeto me va o chon chochoke now do me ton de sia de no fon chochoke me dogbeda be takadeji ne gedo be ji me be yo podede dokpeji lo ba gbemazon le Yesu pankwaji nye dogbeda le God bless you mawunyira ela be vamena o me be e vamena o lo blen be Yesu dem blen ma say Yesu chonu vonyo kem confirmation in your life ma o do peji la gbo me azon le Yesu ko yen nu apa nu gbanto a ma diji mela ma troba ya ba ire apa eveliaji counseling. God bless you ma o ne yirami akpene ma ube fiensia negede ya yirato be fume ame egede ya yirato be fume me le fiensia miedo we zonao miedo janao no vinyo we zon no vinyo nu son revi ke no radio agba fiensia le jivea pe ya vala ojila miedo jana mi be miegede ma be fume ame e Togo le chochi labe haume ye ne va gede Kristo to mauvi yo kwa Dzidudu pe e rame azon be fufu ya me tamie do jana e ye fiensia ye kemba melaga tro ava dogbeda de miata ne miatem a kpo Dzidudu Blibo de nyape futoji nyabe ketoji nyabe dolele oji de satana dia ke mie le pomona be atema acho wo nko pakple wo adresse ke chodo dami le nomba yo miayo na mi fifiaji etem cho alome kapomo bia na yo radio JVA le nomba ke miayo di fifia plus 228 99 36 75 alors plus 228 90 27 34 87 Blacheke va cheke, bla ton voix, blandre voix ton. Alors blacheke, bla vendre, bla ton vonne, pe blani vo, andrelia, na tema yo nomba veyao, fiflai, yo zideka, e na cho, na yokoa, ke wa akole kame. Alors ne weye be angolon nu, chodo da cho SMS dia, ke te ngolon nu angolon ko ikemenelea. Anglo nomba ikene zana eye na anglo nyanyana na yokata ekpobo wa hia kude ntia atema anglo ke chodo da nomba ya oji alebe watem a kpedenchi obe na like ano maube fume meto yao dome eye megwa pojo elabe to doa kpotoleji mo pa me ava sandia
Ye nu nyi yo ma wo jirado anyi be ya wo na ofiensi ya de ko je go me voya ona minya le mawunya mebe o me yina opération alo do pe na me ado khwa me bo da bi de kanu kwa la to be ma fa ma va no ga yi kaka ga va o ga yi village me ma va ao do no ate ye do yi go me yo je ya ne ga popo aden yo ga popo nyi yo ga popo kekere kayo do wuna do anu kekeke happy am adona go le block be ho ame ta fiensi ya yi ken le radio abone se mawunya elebe na anu na fima eye anokpomona edovelia yike apetola dibe ya wole wagbemele efiensia nomba yomi nami yinya temato académie ntia owenye plus 228 99 99 36 75 blacheke voacheke bla ton voix din blandre voix ton lia allo 90 27 34 87 bla cheke bla vendre bla tonvo nekple bla niveau andrelia ne yo no ba veyaola ekema akede mianchi ke apeto be yayira ekpatoleji apeto kpatole dojiazon me kwase me gapopoenyi abe na ato gbedododa acho nyao anodon kumene apetola ebe mi teba gbonye nyamesio kata la gbagba jem ye agbale miawumla kenyela mana jujo mi yesu be yana jujo mi apetoa esobbe be yana o jujo le piensia tanyame kata le semi encore le kapopo yame le jva pe yabala ojia yesu jirado be ya onu nyua de now le piensia ejirado be ya onu nyua de now hallelujah yesu a onyuenam dogbedododa yigbedododa ji bapeto va na onyuenam piensia va onyue na nye lupon va onyue na nya gbe e a onyuenam a onyuenam na twaseye nu sikem mesusu nu sikem pomona nous si kemele ndodo mena ola yesu le chachirado yesu sogbe be egbegbe yawe le akpeome yesu jirado rentio eja onu nyuade now hallelujah aton de atema de motoa aitogbe dododa aigbe dododa ji ela be zande ya Dzidudu Blibo xoxo aswasio ke yesu nana Dzidudu ya Dzidudu Blibo xoxo cho yesu bo aswasio le fiensia le yesu comme la benya pe mawa me tiana memo amesiame ke ton le pe chime dasi le pe nouveau nchi dasi la kokoko nchi o trone yesu nchi la apeton la khone apeton la le gbesoso akwa mema achu igbedodoraji egbobe yom ekema matonao made nuga kakosio menyaola afiao hallelujah be nkuo ma yo gba ye mele ponane ke o mele pomonu popwa de ke la gbo nchi oa nku bi ya vunao le fiensia nku la vunao nku avunao wa yueko apunku nao na ponu ne etite pedeka agbo o mega le zonle inko agbo ava ti dome agbo a eti yo dome yesu la vuyo do a o ale o titre eye akoko dogole yo do mame eye ayinko game asu be ntinya o natro hallelujah game asu wo ntinya atro mano nenema o efe ya me ya mano nenema o efe ya me ya machi nenea efe ya pewe ne kure yesu noa anabe pe ya la nye fe tokere le wagbeme adida se aglobe yesu ye wenam the language section. Yueko. If you are finished, wave to me now. and let me see your hand. Maybe you yesu wale fiensi ya magbele odio de popo trola avui now
ne jila akpoe ne biala anao mesia me ke biala onane ameske pour 3 là ne fui ko la wa winao amesike jila akpoe mi le bedo rape e yame e fisi afike mi le kapopo yame la mi plomido mi on de kakpa pe mi le gbogbo me e mi ano dogbeda Yesu akasio le fiensia ela bena e girado pe ya onu nyuade now Yesu le nuit wogenam e cho nou bon ya kelbo e kwegbobe ne do bye bye na nouveau mao nouveau yo katan o cho ke le fiensia do baba ine azon girado mon pa mea eva do bo. Are you clapping or tapping your hand? Voici PCC de cas. Atokpe mon pa mea. Hallelujah. Did you see those people around the Jericho walls? And they walked around Jericho. Mi pa mema on chuma plenyo numa yo pour kla yedi kobe gliao. O pour kla vo glia kwato la fima. Kake di kwato le wo chom. E la bonya be glia le mumuge. Glia le mumuge. Ke yo no. Lidom. Tika mema ike kwesebe nane jojogo tra tika wori ha. Voici que c'est de canapetola. Elle me va que. Mais elle le monji bona. Nous kunu ya geda kome. Toyoyo avanao. Mau acho uvudada o kata akeo. Eye adagbe. Le o dolele o kata nu. Bible English. Ekwe le Bible amede. Me globe toyoyo. But at this very time now, over there, et toi signature dit bella fima comme mama gbemeda comme mama la fima da ebe yike dagbe le nye dolele o 400 nu kwasi mare die e na dasi de kana fi ke le vewa afi ke le vewa dasi de kare afi ma le radio agbo la be mawu ya wonane now katutu abado nukunu abado nukunu wa eja geda gbome nyame yo le senkonye kapopo ya me le duvovofo me le asada me le radio gboa doyoyo be game asu nukunu be game asu nemie gblo amen mamle tokola egomenye be evame evame ye nenema pepepe wa nona le wa gbeme ma kwasi ma de kadeji na de kadafi keleve wa ku egba o fu enge o Blibo cancer de dopona o abima kumaku yo doyoyo abado fofo le Yesu pen comme the God of wonder, nous kunu the God of power, nous simplement katutu pe maui kenana Dzidudu Blibo va que de vieux ba gbeme yodo le Yesu pen comme chobeta be jodo me kakaba koda afokwedia open lame open tinla me be ntino kata yodo Rodoyo le fiensi ale Yesu pen comme nkuyo gba me desena mi vous la fi man fly le Yesu pen comme toyo ku adeyo tu mau kasimi mi senu mi fonu le Yesu pen comme nous tete de pepe kele la mano me dogbeda be fly la abaleke o toto no na kakakakako ayo ona to la nene ma tete o kata on ban le la manami ayo wa totele Yesu pen comme dosia do ye kenye ayiku me be do ye kenye jofito me be do me dogbeda ba petone kasi mi fly apetone yodo me fly me dogbeda be mi akwa peto ba sikame le fiensi ale Yesu pen comme a forma ye kek
kpile novia gbɔ me do gbe ɖa be aƒetɔ la nena be afɔvelia ne do asɔ kple novia alɔma yiwo katã wo dze tsi alɔ kplibɔa Mawu ƒe ŋusẽ ne ge ɖe abɔ ma me abɔa vlui abɔa ŋusẽ ne ge ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔ me ame yiwo katã kplibɔ afɔwo kplibɔ tsaƒetsaƒewo tension lé mi da ɖea Mawu Yesu yɔ dɔwo le zã me le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ me do gbe ɖa be dɔléle sia dɔléle ɖe kpekpe wo katã ne ƒo tagbɔ Togo le agbo me ne ƒo tagbɔ Togo le agbo me aƒetɔ ne ɖo kpe dzi Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe ɖe go le agbo me Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe ɖokui fia le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me woyɔ dɔ Yesu haya o Yesu tuka o Mawu ƒe ŋusẽ be nukunuwo va gbo me azɔ ne ʋu ŋku fifia ne ʋu ŋku etowo la akpɔ nukunuwo adze gɔme le woagbe me aƒetɔ akpe nɔ be ne wɔe eva me eva eme le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le Amen. Egɔme nye be eva me na wo vɔ Amen. Eva me na wo vɔ dɔyɔyɔ ava me dɔyɔyɔ ava me to ɖokuiwo kpɔ edoa magakpe le afi ma o ebu dɔléle ma bu dɔléle abu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me hallelujah ewɔ na wo vɔ Yesu wɔ na wo le fiesia vɔ ewɔ na wo vɔ ƒuasikpe sese ɖeka la le radioa gbɔ ƒuasikpe le aƒea me kpɔ dzidzɔ le salona kpɔ dzidzɔ le dɔwɔƒea kpɔ dzidzɔ le ʋua me elabena nukunuwa eva ɖo nukunuwa va ɖo to ɖokuiwo kpɔ elabe Yesu wɔ vɔ ewɔ vɔ la Yesu wɔ na wo vɔ ewɔ na wo vɔ eye megblɔna nya dana le dzi o ewɔ na wo vɔ eye le dzidzɔ me la ne mi hã miakpɔ dzidzɔ kple wo le fiesi ya me dzi bena na ayɔ nɔmba yiwo mieyɔ va yi tsã miagatrɔ ɖo ŋko dzi na mi na yɔ ɖeke be nɔmbawo atsɔ miaƒe daseɖiɖiawo ɖo ɖa wotrɔ ya na miakpɔ dzidzɔ na miatsɔ aseye kpakple wo be Yesu wɔ nu gãgã ɖe nu si ke ga mete me wɔ dɔkita mete wɔm bokɔ mete wɔ megbetɔ mete wɔ la Yesu wɔ na o Atteyons les plus de 228, 99, 99, 36, 75. Le plus 228, 90, 27, 34, 87. Yesu wonane la gbome fiesia. Yesu haya. Yesu yodom. Oh, ago, ne ma titre ba doué. Là-bas, Yesu yodom me haya. Yesu yodom ne haya. Yesu e yodom. No vigne la fia mena ne sekbe de dore a fiesia. Yesu yodom ne haya. Cho la baji. E oui que le konji khwame. Yo o connecté o cha jibe ya pe ya bala ono radio ano le seka popo ya me. Yesu yodom e yodom. Yesu haya ovo. Do yo bunu sia gede la mena. Haya gede wa gbeme. Yesu benu sia ele wo do le la mena ovo. Yesu yodo. Kuma de kai me le pon nu nyide wa. Le pon nu fluflua. Yesu de nu anda le kwaji kona ovo. E haya o. Tension yi ke plibo akpa de kanao. Nu ogron akpa de ka. Yesu haya o. Yesu yodo. Jo ne na duwe. Jo na traseye. Jo na bojijo. La bena peto benu sia. Ekasio le fiesia. Oh, nous si à kakade, te fait de pepe, fils à fille, la prière me te fait de siade, nous si à les doji, alléluia, nous si à les doji, elle est doji va se de si meke, na bon haya blibo, va se de si meke, na bon katitu blibo, va se de si meke, non mea. Etro kenkem Yesu wevo Chant téléphone et na yo number yo mi yo na mi fifia et na chow da sidi ododa ya bojijo ya tracé papele o ayo 99 36 75 90 27 34 87 Yesu wena obo ekbeya adida sekoe
mega be choma we EÚEGBE ela be nane John le wagbe me Yesu wo nane la gbe me fiesia yo ne mia kata mia choka fukafu ana Yehowa mau ne yirao waka kpoto yirao le fiesia le Yesu pen come. Amen. Bring them out. Come out and come and share your testimony. The hand of God and a miracle is upon you. Come out and share your testimony. Come to my left hand side in the front here. The counselors are waiting for you to interview you so that you can come out and share your testimony. Check yourself. The miracle has taken place. If you are blind, open your eyes and see. It's a miracle working God. If you are in the language section, check it out and come out. Come out. Come and give your testimony. The power of God is moving around. Bring them out. Bring them out. Online audience, check it up. The power of God is already working upon your life. Want to hear your testimony? Tonight is a night of wonders without number. In the life of children, adults, male and female, everyone. Come out and give your testimony. To nena dida se, to nena dida se, megajo, do nadida se. Wo nukunwa ema le gbo eto de gbo nele kede nu ima wona wanti ado eye na dida se na sonu chikokwe anamawu miracles without number in the Alpha application tonight. Check out. Todo kupo, wikele kame, wikele yabala oji. Todo kupo, wikele sija oji. Todo kupo, na sonda sididi waduda. Dida se, duda. The superpower is here. It's working in your life. The Lord has done it already. If you can't see before, open your eyes and see. Come out, come out. What you are not able to do, start doing it now.
Do, didase, so alome kapumeviwa. So alome kapumeviwa. Na didase doda, didase, na tema o WhatsApp. Adidase doda. Tepe si a tepe kenele. Mokpokpo wa mati jojuru. Mokpokpo ma nanu na kpe o. Dodo ki okpo. Apetola wenao. Ewenao. Didase doda. Mile mokpom nao. Mile mokpom nao dase didia. Didase doda 99 36 75. Dodo ki okpo. Nukunu wa ele gbovo. Mile mokpom na dase di lagbato. Todo ki okpo, la pame todo ki okpo. Le yabala ji todo ki okpo, apeto awenavo. So alome kapu movi wa nadida sedoda. Nadida se mile mokpo mile lalakpo ame gbato da sidila gbato. Natim adida sedoda to phone number oji plus 228 fika kenele. Le hikia pete perepepe kenele. Ne so alome kapu movi wa natim adida sedoda to plus 228 99 36 75. Votre taux de coupon, allo plus 228 90 27 34 87. Nous nous allons bovo. Appelle-toi Wenao. Appelle-toi la Wenao. Do do coupon. Mille la lakpo da seti la kwato. Appelle-toi Elemiadome. Appelle-toi Ouefo. Do do ki poison. Do do ki po nukunu ale gbovo. Wo nukunu jimne lo. Eno gbo, ele gbovo. Mawe. Didase doda. Appelle-toi la we. Appelle-toi la Ouefo. Lunch hour with Jesus tomorrow. All those who have given their lives to Christ, all the converts that has received the first miracle tonight, will come to EÜEGBE Event Center, very close to us here, at the side of this place, by 3 p.m.
so katome kododo lina ameyo kata chopa gbe na Yesu Kristo egbe la ola Togo gbaklu eye ola a chuodo ola chuodo toro ki o gbo wonu kunu ale gbovo Megajo ai apeme dase di manomo emi ma wono le fiesia megajoi apeme dase madi o kakade dileme apeto ado etukao edega boyomo eyodona o megacho jo dase madi o di dase kafina jo. Amen. Well, listen to the first testifier tonight. I'm Dr. Akou. I have here Brother who under this program received the greatest miracle. He is here to share. Wakafu apetoa. Mebe mauvio wakafu apetoa. My name is Chukukau. Yepen kong enye Chukukau kako. Yeso Auguste tame. Abeokuta. Esime pastor enomonya gloma yeso yepe agbena Kristo. Put your hands together for God. So the time I give my life to God, I'm just crying. I don't know what happened to me. So one of my friends does tell me, I no cry again. I will enjoy the program well. Before he's here, and your mama that invite me and come. Ebe mama ekpe ye eva tepe ya ye ma wo nukunu gasi na ye kafu na petoa kwa sikpe na Yesu Kristo. The first testimony is on the salvation of his soul. That's the greatest thing a man can receive from God. His life is already transformed. By the power of God. Let's listen to the second testimony. Here is Brother Joshua from Adara. 4 weeks ago, since 4 weeks ago, he's been having current neck pain. And since 2017, he's been having recurrent back pain. And after the prayer of the man of God, he got his healing. Let's hear his testimony. Firstly, my name is Joshua from Motor region. Vota region me. Thank the Lord for what the Lord has done. For what God has done in my life. Joshua Adara yoyonae. So I thank the name of the Lord for what the Lord has done in my life. Enuika apetoa wolepe agbeme yele kafu apetoa le judopo monya kakaya me apetoa wonae. Le mope ame ape gbedodora me. I was having a severe neck pain. Ekono ye fem to ekono fem lialialia le gbegbe. I can't turn my neck like this. Yimatem atroko. Abe aleke yele trom nenu. I can't control it again. I will need to bend down my head, sit back, and standing up again, I will find out that this back pain, this has been to the cause of the work I got myself involved before I got admission 2017. And I find it that I can't stand for an hour before I will start feeling the pain again.
narrow back to my loins. But the man of God was ministering. Around that point, he mentioned that there pains that is we vanish away. Immediately as he was saying that is when I received my double dominion. And tonight, the Lord has perfected everything. Ye kpobe achekpakpa ike mawu donu gbenami le dodo ya me esuyesi ye pe go vime yesuyesi eho ye pe didudu akpave eye ele blibo de blibo ye apeto achone. Okay, thank you. Mi ado epo I can stretch very my neck, I can turn it to the left, to the right. ebe ya te ma tro mi amekle du si me afine pepe poasi pe na Kristo. Amen. Amen. Before we listen to another testimony from the Alpha Center here, want to listen to testimony online. Après aller que Maou peut nous chien et le son le que de DUTOखेरि mais les juko anigba kataji et nyatem agro na mi pena Maou peut amener avec back plein nous pour le de son le te peut et si a elevam na mi cho Lagos. All the way from Lagos Island, there in Lagos. Nigeria He's testifying of the healing power of God. During the COVID-19, he lost his sense of smelling. And ever since then, 2 years, he did not regain it. But he's saying that after the global crusade, during that program, actually, he talked to the Lord about it. And after the prayer of the man of God, everything was restored to normal. Nous si nous trop boval de gros toi mais if ya éteint le bon now he has regained a sense of smelling. And now we take you to Igara region in South Nigeria live. Praise the Lord. Kafuna petwa. Praise Master Jesus. Wakafu petwa Yesu. My name is Sister Adoye from Igara region, Edo State. Praise the Lord. It happened last year that I was having stomach pain. So I went to the hospital. The doctors that know that it's ulcer. So the stomach was, and he treated me, and I came back. But the stomach, every time we feeling the pains, not so like that. It happened in February, global crusade. I was having the pain that very day. That's the last day. Nkeke mamleto aji vevese si agbava de gade jina yi esi ye ide Dzidudu KAKA ye no tepema ye nto ye no vevesim obe onukale wom ye be dome ko no ye du nenema esi me pastor gano MAWUNYA glom ye tona ma obe na de mawu wele zamia tokpo ko meto ale yodo amo egbere na zen na yodo nyicha eye ye no tepema esi me pastor gano pe toda wom ye ebe mi aso asisa dada fi ke ku ale mi akore kaiji e kore kaiji e so de kaso dada ebe poto me e pastor e do gbe dale mi ata ale le ye pe gbe do da me gbere ye po be vivese sia e jo ka filia jo le te pe ma gbe a vivese se o kata wo jo wa kafu apetoa problem will not repeat itself anymore. Ya maga gboko le Yesu pe nkome poasi pe na Yesu Kristo as you are listening to this esi ne le se amope da se didide nano do ko to no popom o tocha nukunu wa avana ocha. Here is Sister Koselu Kende from Obada Idieme, Nigeria. She's been having bilateral leg pains
and peppery sensation. She often falls while walking. This started 2 years ago, but after the final amen tonight, she got a miracle. Ọlọ́run ṣe fún mi wá ó tẹ́ mi ó dáa fún mi gan-an o ó dọdún kejì tí mo ti ń rò tí mo ti ń sáré káàkiri kò síbi tí mi ò dé mo ń káàkiri ànáwó ń bẹ̀ bó ṣe wàhálà títí mo lọ ṣọ́ọ̀ṣì náà ẹsẹ̀ yẹn ò jẹ́ kí n gbádùn mo jókòó lẹ̀ àwọn èkejì mi tó dúró yẹn wọ́n wá sọ fún mi pé wọ́n fẹ́ ṣe ìsọjí kan ní Abẹ́òkúta o ipe kí n jẹ́ ká lọ òwò mi lọ mo dúró mo wò mi lọ bìkan mo rà kóra oko mo ní kí wọ́n gbé mi lé oko wọ́n ti jẹ́ kí wọ́n àkókò tí wọ́n fẹ́ lọ yẹn ó ti tó mo ti mọ̀ pé wọ́n á ti lọ nígbà tí mo dé báyà wọ́n padà wọ́n wá bá mi wọ́n lé jẹ́ à lọ mọ́tò ti dé mo lé mi fẹ́ lọ ni wọ́n sá ń sọ fún mi pé àtìkò ẹ ló tó yìí o àtìkò ó ti tó kí n jẹ́ ká lọ mo ní kò tó wù mí lọ kódà gan aṣọ ẹyọ kan tí mo mú òun ló wà lára mi tí mo fi sí tí mo tẹ̀lé wọn ngbà tí mo débí tí n bá gbé ẹsẹ̀ yẹn láti ọ̀hún yẹn màá ṣubú àfi kí n máa ṣe ẹ̀ báyìí tí máa sọ ẹsẹ̀ báyìí nígbà tí mo máa jókòó tí bàbá dé tó gbàdúrà tí mo nàró báyìí ẹsẹ̀ mi ró mo wá dúró àbí kí ni ọfẹ́ ṣe ẹsẹ̀ mi ọfẹ́ fẹsẹ̀ mi lẹ̀ lóòótọ́ bí mo ṣe gbẹ́sẹ̀ báyìí tí mo ń lọ gèrè ẹsẹ̀ mi dúró gbọ̀n inú mi dùn gidi mo tún ṣe báyìí mo tún ṣe báyìí lóòótọ́ inú mi wá dùn inú mi dùn gidi Ọlọ́run ṣeun o Ọlọ́run ṣeun ó ṣe dáadáa o inú mi dùn o màá ròyìn bí tí mo wá yìí o màá ròyìn gidigidi Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu fún mi o mo dúpẹ́ o. Praise the Lord. Kafuna petwa. I can't hear your amen. Amen wa nyimesoro. Praise the Lord. Wakafu petwa. The wonder-working God is here in our midst. Mawike wona nukunwa elemiadome dodo ki okpo esime mi ase dasedi diole kame yavaloji. Help us to interpret. Thank you. Wa de gomena mi dase ke nyonu adi. Arábìnrin wa ni wípé wọn ò lè. Shortly, summarily, the testimony of our sister goes thus. She's been having pain in both legs. She has spent so much, visited places, all to no avail. She has even attended some church programs without receiving healing. She was invited for this crusade. Reluctantly, she came. And while she was in the midst of the congregation, and when the man of God prayed, the healing power of God struck her. She was able to walk with both legs without falling down. Praise the Lord. Online testimonies. We have online testimonies as we now take you to Agor Baptist Street, Butemeta East, in Lagos. The picture of the lady on your screen shows you her testimony. She had sore throat. It was excruciating according to her. But after the last amen of the man of God tonight, dominion power instantaneously cleared that sore throat away. Then we'll take you from there to Bayelsa. So that's Port Harcourt region. We have this Mr. Andrew Diakate from Eagle Island, who says that he's been delivered from the spirits of drunkenness. According to him, several times he's tried to stop this, but
ebe ye jababa fu be ya note numa vo e metin le tenome va esi o gede do do ame mope ame a pe nya poplo me mope nu se gede ye pe akpe eye petesi numa pe gbogoma e Togo ebe so eyi mama ye meka dress po eye nwa Togo nwa enote where great things are also happening. Facebook, this is from Shade Oladapo Anthony. She wrote, God has healed me tonight of kidney disease. Just now, Dominion power has taken kidney disease away. Toyoyo penusia ede tolele madale yeme. Tifia nya plomi so ide pastor pe Facebook page eye novinyon omomi kolole yele leader say eto Deeper Life Bible Church me. This person says that about 20 years now she sustained this injury while trying to join the train. And then it was a swelling on the right side of her face, a big scar. According to her, she's been seeing different doctors over this, and it remained there. But as the man of God was praying while this crusade started, he said that she laid her hands on that place, and on the following day, she was just washing her face and discovered that the scar that had been there for over 20 years had disappeared. The pain is gone, the swelling is gone, and now she's free. And from le YouTube page Adikoko Adekule Adeleke. I've been battling with chest pain. Ebe akota no ye film after the man of God began to pray, I trusted God as he had directed, and immediately after the prayer, the chest pain completely disappeared. And this is coming from the church official Facebook page from Amarachi, who says that concerning her mom, there's been this stone in her stomach, and it affects down to her back. She has not been able to move. But during the prayer of the man of God, according to her writing, she received the healing, and now she's been running about the house. She is healed. Just before we return to the state of Asia, this one is from Omolola Victoria. Omolola Victoria. Ebe ya kafu mau ela bena mau kasi eso amlima be asiaka enti ebe mau yodonai vese se lepodome mau yodonai ebe pekeri onye si afai eye esia enye ebe yakema note ajoa metenya wona na yo. But I was completely touched by this prayer of the man of God, and I have received my healing. No pains again. Praise the Lord. We return to the state of Asia. Testimonies from the foundation here. The next one, before we listen to the next tomorrow Sunday service, and that is 7:30 a.m. And while you coming, please bring your friends, your relations, and other people. Amabubo mikpo no wa agere ya parliament le YouTube ji wa tem akplo subo ya do wa tem akpo e wa si the said the aje come ndi kan tre plafond apeto at EWE&FR Center. Eye so property gaton party ameyo so part pe na Yesu Kristo wa atogo gbaplo e wa na otutudo ike akpere wanti eye tepe ya novinyon odetela Ashero Group Ogun Central. Le Abeokuta Ogun Central. She's been having left-sided lower abdominal pain ebe of 4 weeks duration prior to Taraba Crusade. Consider no and during the crusade, eye le Taraba pe crusade damea be dopomanya kakame apeto ayodone. Praise the Lord. Minane mia seye nto epe da siridi wakafu apetwa. Praise the Lord. Mebe wakafu apetwa wakafu Yesu gbagbe ya. Ebe ye penko enye. Region. It happened that about 4 weeks before the Taraba Crusade, every morning when I wake up, I feel severe pain by my left side, my stomach, every day when I wake up in the morning. I told my mom said that because I know it's that make sure that I eat very well.
The pain continued. Va verse sema energy yim disi andine be yefon kwa verse se energy yim. Eye le judo pour monya kaka iko wole taraba yetona ma obena ma wolele wona mekpoto azonde we na yicha eye mawu ewe na to mo pe amenu ve to khemia le mo pe amape peto to da megbe le nkeke nelia mea ye ho ye pe to yoyo ye megale se vevia la eye nu kere ye megale se kaka va na egbe ye megale se masimo wakafu après toi. Wakafu après toi. The next testifier. Da senti là, il pour le droit. Amen. Amen. Praise God. Wakafu mau. Amen. Amen. Here is Mrs. Felicia Williams. Apeno William. Eso Kobakwe Ogu Central. Ogu Titina, Nigeria, pe For 28 years now, she's been having crawling sensation and heaviness in her limbs. Also, about a week ago, she developed difficulty with passing urine. And after consider the prayer, everything rolled away. She said to tell her story. Praise living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti kọ́ bí 28 years now. Tí mo ti wà nínú àwọn nǹkan máa ń rìn nínú ara mi. Orí mi bàbá bẹ́ni pé ó ti dàrú gbà yẹn ni. But nípa agbára Ọlọ́run, Ọlọ́run ṣe ìyanu gan nínú ayé mi. Nítorí láti gbà yẹn, mi ò lọ lé babaláwo bẹ́ẹ̀ ni mi lọ lé oríṣègùn. But mo ń lọ sílé ilé Ọlọ́run káàkiri. Ìgbà tí mo wá dé Deeper Life yìí, mo rí ìyanu Ọlọ́run náà ayé mi láti bọ́dún kẹrin bí wọ́n ṣe ń sọ Ọlọ́run fún mi yẹn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn ló ń tọ́ ìṣiṣẹ́ mi a máa fi hàn mí lójú oorun kí n ṣe báyìí a ń bá dẹ̀ tẹ̀lé màá rí pé ara màá yàtọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún tọ́lọ́run ṣe láti nǹkan bí ìjọ méje sígbà tá a wà yìí mi ò lè tọ̀ mo ní mi ò fowó ra ìtọ̀ Olúwa bá a mú kúrò tí ìtọ̀ bá gbọ̀n mi bá ní mo fẹ́ lọ tọ̀ báyìí ìtọ̀ ò ní wá mọ́ màá ní kí ni kí n tún ṣe sí n bá tún débẹ̀ mo ní Olúwa mi ò fowó ra tọ̀ o wo mi san o ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀ mi lé o mi ì lọ ibi kankan mọ́ mi tẹ̀ nífọwọ́ mi ra fẹ́ǹsì kì í jẹ rárá mi ò kì í rà mi ò kì í lò ó so mo sáré pé níjẹta tá a bẹ̀rẹ̀ pàdé yìí mo wà ń bẹ yẹn mo fẹ́ tọ̀ mo dẹ̀ ń tẹ́ mo lọ tọ̀ kò sí kan tó ṣẹlẹ̀ mo ní màá tún wò ó bó ṣe ń ṣe yẹn màá wò ó n bó tún dànù the same thing mo dẹ̀ ń tọ̀ kò sí nǹkan kan mọ́ títí di àárọ̀ yìí kò sí nǹkan kan mọ́ ṣẹ́rí ẹsẹ̀ yìí bípé kankan wọn dì mọ́ ẹsẹ̀ yìí ni àti ọwọ́ yìí ni ọwọ́ yìí ò ṣeé gbé bípé wọn dé okùn mọ́ mi nínú ọwọ́ yìí ni àti ẹsẹ̀ mi yìí ni mi ò ń lè gbé ó máa wúwo ni mi ò ń lè sùn lóru rárá mi ò ń lè sùn rárá nígbà tó Global Crusade ti bẹ̀rẹ̀ tá a bá ṣèpàdé báyìí màá rí pé gbogbo nǹkan tó wà lára mi ó ti kúrò ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò jẹ́rìí màá tún lọ sílé màá tún wò bó ṣe máa rí wọ́n bá di kó bá go méje orúkọ yẹn á tún dé a tún bẹ̀rẹ̀ sí rìn kiri inú ara mi a máa rìn kiri inú ara mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti jẹta pàápàá lánàá mo sùn tí dago 4 ní àárọ̀ yìí kí n tó jí mo rí pé nǹkan yẹn ò rìn mọ́ mo tún gbé ẹsẹ̀ mi mo tún gbé mo tún ṣe báyìí mo ní àbí èmi náà ìgbà tá a tún máa fi dé ìbàyà wa pa ní àárọ̀ ní ọ̀sán yìí pé kí má lè jẹ́rìí mo ní irọ́ ló pa màá jẹ́rìí lẹ́nìí o màá jẹ́rìí ẹsẹ̀ mi yẹn wúwo gan ni bẹ̀ẹ̀ sígbà ní àtúntò bẹ̀rẹ̀ ìpàdé ní àṣálẹ́ yìí nǹkan yẹn tún ti lọ mo dúpẹ́ lọ́lọ́run fún tọ́lọ́run tó ṣe nínú ayé mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nínú Olúwa gbogbo wọn ṣe ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yé bọ́ wa tó ń fòye oyè ẹ̀ṣẹ̀ pàpà tó ń fi yé mi pé ká fi ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ kí má dẹ̀ṣẹ̀ mọ́ mo rí pé ìyanu yẹn ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi mo yan Ọlọ́run lógo praise God. Your miracle shall be permanent. Onukunwa anu anyi na odale Yesu penkome da sedi la bubu. Shortly, our sister has narrated our audio how she finds it difficult to pass urine
for about 7 days now before the program started. Likewise, heaviness in her limbs with inability to lift the left arm, and after prayer tonight, she was able to do what she has not been doing before. Praise the Lord. I have Mrs. Amodu Nafisat from Idiaba Mai 2, Abeokuta, Nigeria here. Nigeria. Mai 2, Abeokuta, Nigeria, who was healed of peptic ulcer disease of 15 years duration. She has a better story now to tell. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún àǹfààní tó fún mi tó wò mí sàn nínú ìpàgọ́ àdúrà yìí. Ní inú Easter Sunday ni mo ti lọ sí program Easter retreat. Ìgbà tí mo débẹ̀ àwọn tàtẹ̀jọ́ tí mo máa ń lọ sí church pẹ̀lú wọn ní àdúgbò. Mi ì jẹ́ kọ́ mọ̀ pé mo fẹ́ lọ. But ọkọ rí mi ní church ni. Wọ́n ní ìyá Kóredé ìwọ ní àsìkò yìí kan o ọ̀sà ẹ gbọ́dọ̀ lọ ni ẹ fi mí lẹ̀ mi ìdágbére fún yín so èmi àtọ́lọ́run la lẹ́jọ́ but nínú program yẹn tó di pé bàbá máa mínísítà ní ìrọ̀lẹ́ yẹn mi mọ̀ pé àní lọ sílé mi ìdẹ̀ prepare nǹkan ta lè jẹ́ mi ìdẹ̀ ní enough lọ́wọ́ náà but mo wá lọ sáwọn tí mo mọ̀ láàrin gàrí náà fún mi mo ní wọ́lọ́ gàrí mo ṣáà gba gàrí yẹn mo wá ra milk pé mo nígbàgbọ́ pé nǹkan kò ní ṣe mí mo ṣáà wà ń bẹ̀ títí dìgbà tí bàbá fi bẹ̀rẹ̀ bàbá dẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní mínísítà mo wá gbàdúrà pé wọ́n lọ́hùn ọ̀sà yìí ó gbọ́dọ̀ fi mí lẹ̀ lé ní mi gbọ́dọ̀ rí mọ́ ìgbà tí mo dẹ̀ tún máa padà délé ní alẹ́ kò sí nǹkan tí mo lè jẹ except gàrí so mo tún wá tún jẹ ẹ̀bà ní alẹ́ yẹn again láti ìgbà yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ̀bà mo ti mu gàrí nǹkan kò dẹ̀ ṣe mí mọ́ praise the Lord. Praise the Lord. Our sister has been suffering, having peptic ulcer pain for the past 15 years. But during the last Easter retreat, she experienced the miracle wonder of God. She even ate the food she's supposed not to eat because of her disease condition. And despite that, God revealed himself in her life. She was healed and completely healed since that time. Praise the Lord. The next testifier. Dasedila Bubu. Here is Sister Adedigba Omolasho from Agbado region. 2 weeks ago, she developed left loin pain. But during the first day of the just concluded Easter retreat, her pain vanished away after prayers. Istape takpekpea apetoa yodone minane mia seipe da sedidi wakafu apetoa yejibe yakafu apetoa ponko le aleike apetoa eyodona yenukunu toi le etimunelia penkeke gbantore fefese selia no yepe lame eye fefese sia eno podomenai to afima kaka ide jime I still felt that sharp pain on the left side of my stomach. And since that time, it became so severe. Somebody Googled, that kind of pain, it may be because of kidney disease. I just ignored it, and I just started confessing the word of God. And thank God the retreat was around the corner. The first night of the retreat, when the pastor preached, Jesus our Passover, and he prayed for the sick. Even mentioned sickness of the internal organs. And I keyed into it. And by the grace of God, I am fully healed. Praise the Lord. The last testifier for tonight.
I have with me here tonight Janet Olayola group of district in Abeokuta here, Nigeria. She's been suffering from severe menstrual pain, known as dysmenorrhea, for 4 years duration. But everything came to an end yesterday after the final amen of the prayer of the man of God. Let's hear from her. Praise the living Jesus. My name is Olayola Janet from Ibara, group of district. I'm here to testify to the glory of God. For 4 years time now, I've been having severe stomach pain. I've 4 days after my period. And the stomach pain used to go to the extent that I'll not be able to stand up, do anything. Even if my parents want to send me a message, I'll not be able to go because the pain was severe. So one day I was in school, we were having classwork in our class. Our teacher was teaching us, and the stomach started aching and was disturbing me severely. So my class teacher asked me to stand up and go to the school clinic so that they can take care of me. Me getting there, they gave me drugs. After the drugs, they asked me to sleep, but I was not able to sleep because of the pain. So they asked me to go home so that I can go and rest because my mom was asking me that what happened to me, and she was asking me that she couldn't say like that's what was happening. That the thing that was happening to me, I started again. So I was like, oh, God should heal me of this stomach pain. During this global crusade, yesterday, when we were in Leme, I was having the stomach pain started again. So after the practice, I went back to the hostel. I was not able to sleep. I was even telling one of my friends that I'm having stomach pain. And I was like, I should not worry about this, that God is going to heal me during this global crusade. And yesterday, after the prayer of the man of God, I was still having the stomach pain. I was not able to stand up. I just stood up because I don't want the camera to zoom so I cannot not stand up, things like that. So me standing up with force, I was praying that God should heal me of this stomach pain. And immediately after the last amen of the Pastor Kumuyi, I saw that the stomach pain left now, and I was not feeling any pain. Praise the Lord. It shall be permanent. It shall be Day of the complete Dominion Global Crusade. It's been a great time of signs and wonders, miracles, great things have happened here. At the beginning, we started worship, and we had a great time praising and worshiping God. After that, we had August visitor join us here. The executive governor of Ogun State, Nigeria, Prince Dapo Abiodun, he gave us a story of how he also got his complete dominion. And finally, the international evangelist gave us the steps to be somebody, a Christian with dominion. And I want to tell you, if you are here, you have a testimony of salvation, of healing, your testimony will be permanent. This is a special invitation for tomorrow. I want you to know that tomorrow, Sunday service, will be a good one, live here at the MKO International Stadium. We'll be having special Sunday worship service right here with the man of God, Pastor Dr. W. And also tomorrow evening, we'll also be having a special time in the evening. Join us tomorrow, don't miss it. It's going to be a great time. It's going to be a beautiful time. But before I let you go, I want you to put in the comment section just one word. Use one word to describe today's program for me to submit it. I don't know what to say for you. One word. What is the one word
you want to describe tonight's program. We also had this evening that woman that was raised from the dead. The woman came here live and she shared that testimony with her family member. It's been an amazing time for me, and I think for me, the one word is amazing. What is the one word you will use to describe tonight's great program? God has shown us mercy. There has been complete dominion. And as we prepare for tomorrow, as we get set for tomorrow, please don't forget, join us in the morning by 8 a.m. 8 a.m. Pastor Dr. WF will be coming again to preach to us tomorrow morning and in the evening. And right here, I want to tell you goodbye. And don't forget, it's been an amazing time for me. I hope it has been an amazing time also for you. So I see you tomorrow morning by 8 o'clock. Don't forget, one word. What is the one word for you? And we see you tomorrow morning. Bye-bye from here at the MKO International Stadium. Bye-bye.